Mayam Kuramjari, Ikai Kumnajari, a Hamon promote Maniprimiri Makadegi, Amukushmayam Taram Nokjari, Kai Kumnajari, Nashi Akoigi, 21st February International Mother Language Day, Gamari Lena Sinba Anishuba Kudolni, Nashigi Tauramasi, the Mayam Bonka Hanna, Ikai Kumnajaraga, and Olukjaru, the Akoi program Hojari, Nashi Akoigi, Fibam Sida, Tauramasida, guest on election midun lady, Bangladestagi, Naha Ahum Haitar, Ming on the Panjab, the Khoirom Kameshwar, Khoirom Kameshwar, good evening. Adede Monika, Sinha, Amashung, Humayun Reza Shuhel. So, mayam Manipuri Mirror gi Makaidagi, kay Hatter, welcome. Ikai Kumna Uchari, Amashung, Akoigi program, Sida Saru Yabiba, Gitamak, Mayam Tagachari. Akoi Nasi, Yam the Samna Harabada, Bangladesh lady ba, Manipuri Singi, Manunda, Maruan and Harogi Manunda, Akoi Mitelon. Imalon buti kanagum na imalon matribhasha ni koi matribhasha haraga asigi wahan thoksi keno amo oina tawba su lei asigi kara bitur ko haira debate khara lei mama aduna topo oiraga di mapana amo oiraga kari oiba gan adugi aduna sum koi imalon haraga so koina asidei sida let's say koi ima da chakma or mapana manipur da imalon si kari oini so asigi keno si adu oiraga so koi mayam na khangna imalon na bi ima gi lot and hajab but in the sense akuna koi first language haitar mat kon matribhasha si koi first language ana lauraga adugi keno du da koi program ni sinbani maroina Bangladesh da Manipuri lot meti lon gi phibam se kari oiba masuna haron singna kari khali aski matang da keno tawni to main keno sida akoi gi theme sida wari sanande nge da amutang akoi isa gi self introduction ai khajitang de haija ge sum Sohel Humayun ja Sohel akoi Kamalgonj ta gi ni ma hoji hoji Adompur gi akoi teta gaur sirin high school da oja oina lady keno Chittagong da gi Chittagong University hata Chittagong University English da masters tawrakpani Khoirom Kameshwar ma hoji hoji Dhaka da lady aduga ma keno koi biskau da gi ni koi Hobbygonj biskau da gi ma sabi probi Sajaral Bigyan Project Bishwavidyalaya da gi masters loisal da hoji hoji Dhaka da thabak tawduna lady same akoi Monika Sinha ma na su Bhanuwas da gi ni ma akoi keno da akoi silet ki Sajaral Project Bishwavidyalaya da gi thola ga hoji hoji wasu Dhaka da gi tawduna lady but is this short from me aduna koi na sana kajikta couple of minutes haitar amtang introduction amtang self introduction na amtang tawle mada Humayun ja Sohel amtang hana chachage thank you for having me Hozan budi happy re do I graduation post graduation Chittagong University tawrakpani English ta I 2010 the graduation aduga 2011 the post graduation tawrakpani adu makata I bibina mam the job try tawre am shu chai julai hodre aduga jigai tetoga Rushdin high school gi English ki wajawaina job tawjari aduga I writing ga adumaina solely adumaina major kuno work leitraga shu ayambada poem na iningba poem paba poem ijai aduga poem ibai medium na boigi Bangla English adai Urdu ahum shidai poem ibagi tumhon ijai aba aduga published aduga unpublished book oinati am phawsu phongdri aduga bibhinna literary magazine aduga national adai koigi regional karida amani budi phong jahare the little mac dheu aina leirami Chittagong University da dheu du da regular evening tawrami occasionally regular if I can say that aduga kari shidana bo shidai literary magazine ki editorial body ga shoi related ni adu ming panjabadana bo thongaina international literary magazine am lai koigi international Bengal convention ahumra ko ani rak Bangladesh pangthok re kumshi su pangthok 2022 gi December da adugi shoi editor oina tum pujai aduga aikoi siga Bangladesh Manipuri Muslim Education Trust Bangladesh Manipuri Muslim Teachers Forum gi ai literature and cultural secretary ni aduga adugi shu yearly magazine am lai shikhor adedi Protoy adugi shu editor oina pujari in short form that's all from my side regarding the intro
Thank you, Soel. Thagachari, ako'y short ona khajitang mayek singna takpibado Soel no hujik haiki basimakni. Mahak angang oringadagi haitare na oringadagi iba paba pamjaba aduga loina na masamak su miteronda yamna idrak su Bengali da khara iramba hujik oide oina yamna publish oina book ma puthoktraga su ako'y editorial board ta yawba edit tawba adugumba keno da yawri haibagi keno duni. Thank you, Soel. Mathangda Kameshwar da lak. So, Kameshwar, nang isun khajitang haitare short introduction amtang. Thank you, Kaka. Mayam Khoirom jari. Agi ming Khoirom Kameshwar Sinhani. Hobigon jalagi manung chanda abadgaw hadu khumduga pukchabni. Adugi makhada school college lower makhada university tamjay Shalom University of Science and Technology tagi. Adugi graduate tawni makhada ajik Dhaka da Conciliary Private Limited haiba research and consultancy firm da senior research associate oina thabuk tawri. Amashung Bangladesh University of Engineering and Technology the Institute of Water and Flood Management haiba institute tuga masters ma tawjari hajik. Eki atei activity সম্পর্কে হাইবদি আসলে সাহিত্য আমসুং আর্ট কালচার মালামদা এগি ইন্টারেস্ট হাইবদি এগি পাবুং Khoirom কামিং কুমারতে ফাংপনি হাইনা হাইবতাই এগি গুরুনি হাইবতাই আমসুং এনা ইউনিভার্সিটি দা তামজারাকবা লারিক লাইসু পাবদি হান স্কুল দেই দুম হজরাকনি আদুমতাসু এনা ইউনিভার্সিটি পাবতান জাদা খরা ক্রিটিক্যাল থিংকিং গা এই involved with haina haibtai amashung tangda ka cultural organization ga ju amashung science organization amashung sahitya ge organization khara involved with haibtai university lady kan they science arena haiba organization ma the science based organization ma the general secretary aina from lorami adi makhada Bangladesh the Center for Manipuri Studies haina khangiriba organization to jo 2017 degi 2019 phab director environment sustainability ki mapundu filobi da ina ado kya janna to buding ami khangre kintu pamti paibila mi amashung Bangladesh Manipuri Sahitya Sangskriti ka jogi khara engagement dairami ei adu shumoy da 2018-19 madam duga office secretary ki hamdai thabak torami haibana phani hai khali jamna contribute to bodi hipangam de aduga igi haibatai je goodwill madi lei metei londe I rebasu Bangalore de khajik khara Bangalore haiba je chumdre Bangalore de khajik khara ibadi I aduga metei londe khajik fau iba form doctrine haibatai khajik fau mature state madalai haibatai egi fibam sibar. Thank you. I was on mute. Okay. Thank you, Kameshwar. Thagachari. Mathangda ako'y gi manungga yawriba ako'y Monika Sinha. Monika damung lake. Monika gi short introduction masamta. Khoirom jari mayambu ahambada Manipuri mirror bo thagachari ebu guest হিসেবে ebu হচ্ছে সংবাদ Khoirom amada invite to beda makta তো egi ming Monika Sinha koji ei Bangladesh lam gi bhanuga sari bomafam da bhanubil haiba khunja da gini তো ভানুবিল কি ওইরাসু এগি হরকফম বা এগি চাইল্ডহুড এনে হচ্ছে এরকম দি শ্রীমঙ্গলদানি তো শ্রীমঙ্গলদা এগি স্কুল কলেজ লয়রা মাখাদা সিলেট শাহজাহান ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি দা এই বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি হ্যাভ সাবজেক্ট এগি এই গ্রাজুয়েশন এন্ড পোস্ট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট তোড়ি ভার্সিটি দা রেডিং এ মাতাম দা এই কালচারাল অর্গানাইজেশন মে আমাদা হচ্ছে ইনভলভ লেরামি ভলান্টারি অর্গানাইজেশন দাসু Shikor haina cultural organization malirami aduga hello Tari Monika continue so Shikor haina cultural organization malirami aduga assistant general secretary oina famlerami egi adu makhadashu Academy for Manipuri Culture and Arts aina select
Meitei Jagoigi organization amalei, adugai Meitei Jagoi Tamaki, Oja Shantana Deviki under the so adugi Shubade a Hoche Shanghai Festival the 2017 and 2019 the Aisharuk Jaurure. Amashung Jagoi continue to Baduga Bang Akogi Egi University Dagi. So Odashina Khang Baduga Shu Hoche Pura University Dagi Bangladesh Dagi Akogi campus pu representative Oena. South Asian Universities Festival 2018 da 18 da India ge Gujarat da chalure participate tawure amashung ei entrepreneur oina khoi imungi business ama small business ama aduna bhanabi community based tourism ecotourism adu khoi aduga issue sharu ke auri aduga khoi homestay khoi gi meitei gi chinjak cuisine adu shing do khoi offer tawri পাশাপাশি আদুগি খয়গি কালচারাল এক্টিভিটিস ইংনিং হারসু খয় খুনগি ইংয়াং মাচা মই লেরিবো মইবু উৎসাহ পিবেদামাক্তা মইবু খারা মইবু পারফর্ম তো হলি আর কি তো যদি হচ্ছে মাপানগি মিশিং বা টুরিস্ট মে আমনা খয়গি কালচার বু সেলিব্রেট তো নিঙাদি ওকে এই তো আসেগি স্মল ইন্ট্রোডাকশন হাই বাতারে aduga loina just to akoi iba pabadi mane cultural activities oina di hoi isa go ba art kano di yaure jago isi adu iba pabadi karam tawba khara sum pabadi pai ko pabadi pai aduk jam nai book person nate okay not as a writer but as a reader hoi sum like pabadi koi not only koi ka heta textbook ta nata ba koi mapan gi out boy hai gadra koi mapan gi like sum pai natra mapan gi like pai maximum time bangla larik pai hai batai Okay, thank you all. Akoi kano si Suhel unmute tobiro akoi amutang interaction si amutang tawge asini akoi gi kano si icham na habida hoji akoi naharon si manung da akoi kana gu yam pakhatli je naharon si mite rongang ba thok tre aina taseng na asina randomly akoi manung ge yam na khang hei ba na tragan any kano de pushala kuna tre akoi na hoji masters loina hoji thabak ta taw ba sing aina wari saning be maram di mayam ge misconcept ama lei Bangladesh ki naharol sing si mite ron yam na ngang ba ngam de mite ron ka hei adugi kano malay hoi ibadi khara wai nang mamang so haja khibani Bangladesh ta koi mitei lona Manipuri lona koi larik lai su tamak ta bane ibagi lam si de khara changchen ba wai adugo ngangna badi koi oral lon hai si di ta seng na haraga di koi ibadu nati ngangna badu ni haina mayam na lone iba su yam na mathau tai adu su ngangna lon as a oral kai haita oral koi kano mokhik phabe ngangna basi asi yamna mathau ni so adigi practice ni manung de su leidi habdo ina sum khanjaning ba to buto akoina sumaina janna formal oina ngangna ko matam de khajitang akoi osi koi Monika na habdo su Kameshwar su koi Suhel Humayun ja Suhel ma khajitang struggle de oima na khali sometimes but not always so aduna ni akoi aina ngasi si khajitang yamna formal haidi yamna koi meitei gi yamna chatnabi yamna wang na khana bagi mahut ko ijam jam na koi not as a table talk ki mo na khari line kra phajana khana na ba khajitang koi gi wahei da khara Bengali yan han ba English yan han ba khara yaw bad su mayam na ngakpi gani mam dia koi gi manung da is a part of the koi canon lifestyle hatre Bangladesh da le su ma pan da le su koi Manipur su same Manipuri lon ngang ba da khajitang English yan ba ju na kari gumba koi na ngang ba su mite lon gi marak da Bengali na tra English la ga su mayam na la na lowi da na ba amasung adugo ngakpi na ba nising yari to ahaba makta da akoi Suhel da lage akoi just a couple of minutes matang taw na akoi sum lakse age Suhel just tell me akoi Suhel da in tajaning badi hoji akoi Kamalgonj Adongpur da lei banina akoi gi hoji lei angang sing siga su na high school da la tapi banina akoi gi angang sing gi manung da akoi miteron haigadra imalon akoi Manipuri lon si practice akoi iba pa ba ngamdra su ngangna badi school da dikram tawba adu galona na yum da di masa gi family da di kam tawba asigi kano koi phibam haitare da obostha se Bangladesh da koi khungang da Manipuri lon si kram mong da leiri akoi gi hoji ki pangal convention si pangal convention da Bengali na tawbran koi contact to matam da mayang ngang matam da akoi organized way da ngang na ko matam da any community gi adu da akoi miti lon si ngang na brand Bengali lon na akoi sabha somiti tawbra asigi matang da chawrak minute khartang obostha haitare hoji khungang gi obostha se naharol gi manung da ni ko not the han sing ngang ngi khang edu koi naharol gi manung da below 30 below 25 ba ngang sing hoji like tam ba mahiroi sing satra satri sa koi meter na mahiroi na haide mahiroi sing da curriculum tawri ba sigi matang si da
Hello, Shoel. Yes. Go on. Thank you. Thank you, Dada. The Lama Pushu, Ika Kuminaba, Uchabagalona, Shigi Matang, the Haining Bakara, Chamcham Natamje. And the Ikoi Mite Pangal Shomgi Mongi Karishi perspective to the higher cap. Hi, Bill. Go Tiga Kulakta Lady Maishi the Ayamba, Kulakta Lady Maishi the Koshida, Hanugas Manumshida, Ikoi Kul Nithoini. Shilairishi. Solely ko shidatani lai bate mapanda lai bamai tu ti ikoi job purpose ta madugai lifestyle by educational purpose ta lai banatana ikoi ayam batar shi 95-6-7% shi ikoi kulakta taban shi na ikoi ingang sing shi kulakta fang ba ingang mai shi ikoi kulakta chawrak pa kulakta poglak mai marol shi di ingang shi di aham bada mana tamdori shi di imaduna lol ba lol tu nita to imaduna lol ba pangal lol mitai lol shi Shigisi koigi ahamba first language ni koigi high tarati pick up to bashi koina language di ahamba de ingang sina pick up to itna ma budi institutionalize to banate ma bu grammar ta konata ma pick up to bashi koi koi mitai lol pangal lol sina koi ingang shigi ma gi first language ni to na shi ahamba de ma shi pick up to wi aduga chahi ahum mari shura fa ma bu ima ka u ipa ka u adu shi ka waina tak bashi di ingang ambu tak bashi di ima ka ba natraga mapaduna ipa kauba mama pasina munna banine imana hana kauba thokani ma ipana hal kahol siana mama kauragana mama an khalli mama man ngammena mapang kauragana jasa so isonu du lol du di ima lol du ni magi ayamba my pickup language di aduga ikoshida contradiction ama ikona hunjik mana mashina chahi ahumshi mari sisurak pa makhada marks hunjik pre primary haire kg haire kindergarten haire jasa mong dasu ikogi dharmiyo madrasa language kari the medium the sol bata rega shu mana class pre primary pre nursery play shigachega mana ayamba fangiba lol shi ma banglan to shigisi ma ayam aham badamana chatna tamudur shi banglan shi hunjik ingang sina hunjik ping ai sida mabu potam u hallega sina karino sina full copy niana takpi dekho na sina ekoi awathabi nentai si pepe nentakte Ucheka murega shuma butai sina chongani sina kuakni adunia sini adugai sina karino sina chakni sina ensangni sina ngani ade suddenly ma play the mabu admit taubaga loin loina hunjik ma pictures o idra ingang di picture di tamani ma pick up to dormina ma potu urag ma chega mabu aham badamangonda uhaludor shi ticharna takpi rakador shi di fish ni english na taega Shidi match ni Shidi ilish ni mana ilisha na khangbado Shina ngakrani catfish ni an ado iko ingango na iko na imal lol tammega shu iko gi state language ti bangla oibanina state language bangla oibanina aham badamana fangiba larikshi shidama aham ba contradiction am fangyap ingangshina hey ai di masibu chorfoina ankali shidi jol pai hai rishika ai sida masibu ai elisha ne ankali sida ilish ni hairi shibu ai haudong ne ankali sida di mabu biral ni haire shibu ai sal ne ankhangi sida mabu guru ni na haire to shi ikoi bangalol mitai lol jasa lol shu ikoi na hunji tiki dori se kamain no ikoi gi isagi institution da ahambada ingang dugi flourishment oiba matamda mabu ekta contradiction mama face ta wiya adu ikoi imung dagi mitai lolsi tamadna ikoi mitai lolsi pick up oi namana unconsciously subconsciously ma pick up tawr medu adu tawrega je numittu dagi ma institution da chappada magi lo loina magsi challenging oira aha singanatte sidi machni si chorfoinatte sidi jolpaini si thebong natte sidi kathal ni jackfruit ne anda kipsi aduna aina thamjaning badi ikoi isa magna su tauba khara watpa tare kari kinoldi adu contradiction du na ikoi kariyoiri ikoi ningang siga hunjik bangla ngang bagi ngang ning bam tawre aham badai badi ikoi khar mapanda siletta dhaka da natraga jisa chidagang da mapanda chakri tauba mi lai taradi mana family si pup taradi natraga family si mana pudre ga ma chuti dala aega im dala pasida ma ingang siga bangla ngang khal ning bam tawre chahi ahum mari sol be makhadadi kai kinoldi asagi ma institution da chappaga play class da chappaga madi bangla tam dorimina
अदुगी बांग्ला दो इखोई की इंस्टीट्यूशन दा अहान बदा मदर लैंग्वेज दा इखोई की डायरेक्ट तम बाई मीडियम सी फंगदबनी ना अदुगी कॉम्प्लेक्स तुना आई ngang सिना हैंग लोल सी शेंगरोय दोरिब्रा मयांग मचाम का इको मिक्स कल्चर दा लेरेगा माना लोल सी थोक वात की दोरिब्रा है ना इशा इशा दा मुझे चाकरी दे हलेगा चाकरी दे हलक्तरे कशु जुम दा लेबा मिशु बांग्ला ngang बगी मणिपुरी तंगांग दा बांग्ला ngang बगी करियामा प्रैक्टिस समा इको सिदे लई सिगिसी लई सी मोय बुशु चपचाना वारो रुब यागद्रा कइगुनाल दिमादी क्लास अहुम प्ले द कारकदोर सी चाहिए अहुम सुरो कोई मखादा मुझिक मयांग मचाम का बाते अतोप मचाम का कंपटीशन दा लाग पकांदा मागी प्रोनाउंसिएशन मागी लैंग्वेज की फ्लुएंसी अदु ठीक तो बेद मगदे को इम दे सुंगांग बई प्रैक्टिस हम तवरे सी तौबगी कारण लगे इखोय की इंगांग मैसिबु इखोयना अदु अपॉर्चुनिटी तो पी बंगमते मागी मदर लैंग्वेज बु फ्लरिश तौबगी इखोय की टेक्स्ट बुक तो इखोय लोलना इखोय तंबंगम जदबनिना अदुना मा इमुंग द माना मयांग लोल प्रैक्टिस तवरगसु इखोय कयम वारो बयानी महोयदा वारो फम लइब्रा करिगन अर्दि इखोय की इंस्टीट्यूशन दुदी बांग्ला मीडियम ना ओइदोरी बनिना अदे द फर्स्ट लैंग्वेज तना इखोय इंग्लिश ओइदोरी बनिना अदुना इखोय खुलक्ता अदु इमुंग दा अदु की अहोबसे हाते खोड़ीसी लैंग्वेज की हाते खोड़ीसी इखोय मितै लोलना ओइरगसु इखोय की इंस्टीट्यूशनल हाते खोड़ीसी इखोय की मितै लोलना ओइबसी कदोंगैसु यारो इखोय मितै लोलना मीडियम ओइना डायरेक्ट पाबगी चांस फंगतबता ना सुहेल कदोंगैसु यारो हाइबदी यादे कइनो हाइदी गवर्नमेंट ऑलरेडी टेकिंग द इनिशिएटिव नत्रा गवर्नमेंट की थाकतगे होजी होजी अखोयने सुम खंगबदा and I mean until it is implemented it is functioning असीगी कनो सिमा कोई अदु कोन मथंग दसु लाकनी तवा होजिके सुहेलगी बा उमानो जा सुहेलगी कनो गी खोने खामंगा मेसी खुलक्तदी होजी होजिक्सु कइरोय लेकाय पुनमक मितेरोन ngangnaba ba khoigi pangan sing manung de sukoi miteron si sukoi ke manipuri lon sing ngangnaba bani na akoi ge manung da yum da family manung de di ba koi kairoy lekai de di miteron na sum ngangnari aduga institution da school da karpu matung da gi di bengali medium gi larik पाबा इबा अदुगी कनो दु लाकपैना अदुगै दुगा दि चनदी अदुरगे सुंग साइगी मपान द लेखिबा लाइक कई हाइतारे युम दगी थारोना ढाका द सिलेट चिटागा अदर आउटसाइड कई कोई मपान द लेबा सिंग सिगी फैमिली नॉट एवरी फैमिली बट कपल ऑफ फैमिली अयामन होजी खरा खरा बेंगोली ngang बगी कनो सि खरा हेंजला इमुंग मनुंग देसु असिगी अवाबा सिमा लेरे असिनिको अदुगा अमारे एगी क्वेश्चन अमा हक्का होजिक स्कूल दे कोई हाई स्कूल नंग तापिबा हाई स्कूल नत्रगा प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दी बनी अदुगा अखोइना तमको मतम दे कोई प्राइमरी लेवल दा हाइतारे को प्राइमरी लेवल सी कोई ओजा सिंग सी आइगी दे ओजा सिंग आयाम ने पांगल और मिते ओजा अमन मिते कोई आइगी ओजा नुपी म लेरमी अदु ता आयाम पांगल अदु कोई स्कूल दे कोई प्राइमरी स्कूल नि कोई हाई स्कूल दे नते प्राइमरी स्कूल दे मिते रोन ngang बसी सुम ngangne ओजा भाव ngangne ओजागा टीचरगा कोई स्टूडेंट ngang बसे मोइन ए बांग्ला ना सोलगा सु बांग्ला ना हाइरगा सु बट अखोई केनो ना मिते रोन सुम not formally नत्रग अखोई सुम केनो ओइना हाइबसे ए नंग अदु इरो नत्रग सि तौदे खोते अथुगी ngang अदु होजि होजि प्राइमरी लेवल असिगी प्रैक्टिस लैरिबा लैत्रबा मिते रोन ngang बगी केनो से out of चपचाना ईशाना प्राइमरी टीचर नत्ता बनिना चपचाबा इंसाइटफुल थॉट पुरकपा ngamgani ra dikhangde aduga igi remote observation uti khar thamjaba yani हाइबियो shigi shi khoi gi primary school shigi obosthan gi mathakta nirbhar tawi primary school shi kaitan primary school shi solely pangal marakta mitai pangal marakta natraga mitai marakta oi batare gadi jigi koi na bangla na takpira ga shumana ei sinang khangdra bane sidi chongani ne sidi kakni kuakni ne si bangla na ka koirimi sidi empani si bangla na ko koirim english na ko koirime na masha na moy interpret to bigani aduga sigi si mix kuno school oi batarati school du da mayang amuksung pangal mitai pangal doina mak chapatarati adoi si bangla ngang basi sigi si my managing body ba aduki local karimai du na ketang mind to bagisu kariyama layaba phifam layaba je moidi yang moy macha mai butak padane suwaina handoktana ta na hena tak panen tawena adugi kariyama moy kari chingnabama moy ulakani aduna solely koigi region si primary school di khulak khudingi khulak ahum mari punna mam khudingi laibanina mitai marakda oiradi pangal marakda oiradi adugi kari si practice si
इखो इंटरप्रेट तो बीबगी प्रैक्टिस याशाई की मोहिदी खंगमनी ना मोहिदी तमक मयम दा ngang padi mitai lon ni to aduna ko bangla ngange ga handok pira di mai damakta easy hoini easier hoini ana teacher madam mai na show pronudito hoidna mahang na to binyaba aduga shi bazar area gumbado hoirati mani ko te doga rusdin high school ga campus samjata te doga mix culture ba mix language mix culture do hoirati adu practice to moy tawbanga moy tawre ga shu adu moy chapchana ikai hangoina tawnya Okay. Another question. Another question. Sina koi ki hoji ke koi Manipuri Muslim Education Transport or any Muslim Manipuri Muslim ki संगठन pangal sing ki संगठन sing ki mifam pham विशेष कर आलोचना शोभा कोई मीटिंग फम बदा केनो ओय बदा केनो से conduct की कोई की house की loan से होजी मिते रोन ओय ब्रा बा Manipuri केनो loan language ना ओय ब्रा ना तगना Bengali ना ओय ब्रा most of the time. अच्छा शी चपचा भी हाई जगह इंशा अदो सिदाई disclaimer am tang tham jage ngasi dagi 4-5 year exactly aina higher shi number shi chapcha nahi dagi 4-5-6 year mark dashu ikho na jesha program ma pangthok pada ikho bangla na ikho anchoring ta wi bangla na speech pi bangla na ikho conduct ta wi media mi sebe 100% ta uram ngasi chahi manga taruk shu reshi kishi manga taruk helbu helamani chapchana ya khaim ngam drega shu iko honji jesha অনুষ্ঠান ma pangthok pada aradi iko edu iko mitai pangalon na adu bu conduct wi adedi mayang guest yaurega na mayang guest yaw bai mong da magi karidu mangon da issue karidu laurega iko pangalon na conduct uni adu kishi ki matang lak pada sum na tauni an adu man shu tawi adai parallel anchoring shu tawi asai kagana kariyama question am thamja khedu answer ai piho dre nixing pushi de piho ge iko ki convention oi hidu convention oi hidu ko solely iko mitai pangal lol na du tawi adu ka parallel ai ga sajad mama ga taw bani iko pangalol ga dedi english ka yaw na taw adai ko bangla use taw shi ka use taw khide adu iko 80% pangalol na tawrega adu makha da mayang guest le yaw bani na adu na english na du khara napna sambagum na ne adu main taw ne ko adu contact taw ki adu muji ko jikta jesha program taw shu adu iko ta nate manipuri either she Manipuri Muslim Education Trust की program होइशनु Manipuri Muslim Development Organization की program होइशनु अत्रगा Manipuri Teachers Forum Manipuri समाज कल्याण संस्था Manipuri छात्र कल्याण परिषद Manipuri most of the every moi loina hujik media mi sebe pangalol mitai pangalol si moi use tawi okay so that's a great actually happy experience. Yeah, that's a great achievement. Great achievement hai akoi gi ngasai gi mamangai de shu akoi Bengali akoi Bangla da hena hainaramba Bangla da hena practice tawra de hoji no manu bagi adugi influence ka dai lapna do kona mathang de laksage kana akoi matam se khajita mayam chu ari bari akoi mathang kana to lake akoi ai nga hoji Kameshwar ga Monika da lake one by one to Kameshwar da ina ahamba hangningi sina hoji ki Humayun Suhel na hai gi bedu je अकोई as a country अकोई state language ओइना नत्रगना सरकारी अकोइना सुम सरकारी भाषा हाइगा दन राष्ट्रीय भाषा दि बांग्लानी सरकारी भाषा सु बांग्लानी अदुगोलना इंग्लिश सु चटनरी असिगी कसे डोमिनेंट अकोई कह हादरे खरा केनो ओबा आमरा एक्टु क्रिटिकल व्यू तगे जिंग सामने कोई केनो सिगी वाखन लोन दे कोई स्टेट सिगी पॉलिसी की मतुंग इने सुएना हाइदो होइतो संभव नाइन हाइरेसी तो ए प्रेकिते ए मणिपुरी लोन सि तोआन थम्मगा बांग्लादेश की होजिकी स्टेट खोगी होजी की वर्तमान परिस्थिति सिगा बांग्लादेश की अते लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भाषागत जे संख्या लोगो कोई गुम्बा मणिपुरी लेरी अदोइदि चाकमा लोन लेरी कोकबरक त्रिपुरा की कोकबरक बा केनो सिंगी गारो सिंगी मानदी जे अदर जे लैंग्वेज नंगी ढाका तक एक्टिविस्ट तोबरिना सो तादेर जे अवस्था ता असिगी केनो सिगी दा होजी गवर्नमेंट ने करी खलिबा अदुदि खंगद्रे अदु होजी की सिचुएशन बांग्लादेश की ओवरऑल सिचुएशन से असिगा लोइना ना कोई मिते लोनगी स्टेटस हाइगद्रा असिगी मतंग सियो खदिन समलपना Kameshwar. Yeah, go ahead. Thank you. Ahmad Hairadi ati loan labor in Jakpa Haiva Marma linguist I'm sure Tripura Corporate Hairito Aduga Bangla Longa compare Taurabadi Meti Longa Chakma Longa compare Taurabadi Chakma Lon Yamna advance and high time. Moigi initiative mayam
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯕꯨ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯇ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯙꯥꯀꯥꯗ কমিউনিটি হিসাব তরবসু চাকমা নানান ধরনের ইনিশিয়েটিভকা সম্পৃক্ত সেই জায়গা এবং হচ্ছে তারা এমনভাবে ইনভলভ যে মানে মই আফাফাবা ইম্পর্টেন্ট রোল মিয়ামদা পজিশন মিয়ামদা মইগি অ্যাক্সেস লেই আদুনা চাকমা আমসুং মারমা আমসু আতে আতে ত্রিপুরা গিসু কেনো লেই কমিউনিটি লেই মই মিয়ামনা মইগি লোনদুবু রিপ্রেজেন্ট তৌরিব মইগি activities में आप represent तो बगी मफम दो ए ना खली जे याम ना फन यान अब मोय अदबु पी बनते मोय ना নিজস্ব ভাবে ওটা ক্রিয়েট করে ফেলছে সো দ্য থিং ইজ মেইতেই লোনগি চর্চা আসে আখৈ হাজিক ফাউ জু হাইরেদি সিলেট আমসুং কমলগঞ্জ খুলনায়দা ইনিশিয়েটিভ সে ওয়েলেবল ওই কিন্তু ঢাকাদা এক্স্যাক্টলি সেন্ট্রাল অবিগম জেফার আদুনা ঢাকাদা আতে লোনগা জু পানাবদা মিতি লোন সে খরদি হাজিক ফাউ আইন খলি ওকে আমরা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাগনা হাজিক বাংলা লোনদা সাহিত্য চর্চা তৌরিবা মিওই সিং আমসুং ক্রিটিক্যাল থিংকিং গ্রুপটা ইনভলভ হইবা মিওই সিং আতে लोनगी इंपोर्टेंस पु खरा दी लौखली आने खल्ली खरा वाखल खंदरी हौरे आने खल्ली बांगा ढाका मंगदा इनिशिएटिव याम उबनी आइना अमसुं अशी फै आइना हाइगद्रा ना फत्ती आइना हाइगद्रा अखोइगी ढाका ना माने ढाका तनते बांग्लादेश मनुंगदा नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नत्रबसु नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन म्यामा लई मोय गी नानान इनिशिएटिव की कारणे जे लोन बु अते जाति गोष्ठी की लोन बु इंपोर्टेंस पीबगी अमसुं अदुबु कोट अनकोट कंजर्व तोबगी बा प्रिजर्व तोबगी माइंडसेट मदी हाजिक होगले अदुगा ए आदमगी वामा चिंगना हाइजागे प्रिजर्व तोबगी जे माइंडसेट अशिबु प्रॉब्लमेटिक काइन खली सो एना खनबदी लोन नबु चाखुत कदबा ओरदी लोन नबु प्रायोरिटी पीगदबा ओरदी लोन दुबु अमा लोनगी इंफीरियर नि आइना खनबसे असि माइंडसेट से कॉलोनियल माइंडसेट काइन खली हाजिक फाउ बांग्ला लोन मी मनुंगदा अशिगी एक्सेप्टेंस लाख जाने खली जे मिति लोन म हाइगनी चकमा लोन ल हाइगनी बा अते लोन हाइगनी मोइबु एक्सेप्ट तोबगी माइंडसेट से हाइ फाउदी 100% लाख जाने खली अबों अशिगा अते लोन ngang bi ba miam jadi miam jing struggle di tawri amosung लोन त सुनते लोन गा सु interrelated होइबा मिगी एटायर अशिसे चैलेंज बनी होइना है खन मीबु चाकमामा जाति गोष्ठी मनी मिते मणिपुर जाति गोष्ठी नि मारना जाति गोष्ठी नि मोइबु एक्सेप्ट होबाव ढाका मनुंगदा हाइसु बांग्लादेश ओवरऑल बांग्लादेश दा एक्सेप्टेंस लागति अते जाति मनी हाइना खनबगी वाखलजी हाजिक फाव 100% poetry among majority of the people things like that okay जाति मनी आय खनरे बदी लोन दुबु एक्सेप्ट तोबगी इनिशिएटिव तो कोन थंगदा लाकदा पोनिया अदुना माइंडसेट द यूज इट चेंज होरे बसु हाइसु इफेक्टिव चेंज हो जाना खनजे okay okay there is one question marak sige thadna hojiki dhaka da koi machine likpe na bangladesh ta maruina silet ta bhanugas ta kamalgonj ta mete machine jamba da kan khada kolora da kana simol da kana khaya yamne mafam phum de ha dhaka ke परिस्थिति hangningi sina dhaka da hoi chakma gi di moi student mayam lei thabak to bus mayam le moi gi community de di political keno mayam da bangladesh ki oina dhaka da mete machine dipang lik trana khali khaya yam de activities sum de dhaka bashi manipuri gi na ta noi cms ki to ba center for manipuri studies
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯤꯛꯆꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯂꯨꯆꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯁꯨꯑꯦꯜꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ CMS की सेंटर फॉर मणिपुरी स्टडीज की मीटिंग तौर मतमदा नत्रग ढाका भाषी मणिपुरी की मीटिंग नत्रग एनी आलोचना सभा तौर मतमदा कोई होजिकी कैनोसे मीडिया मो कैनोसे कॉन्ट्रैक्ट पंद का हाउस की लोन से जो मणिपुरी न ओइब्रा नत्रग न बेंगोली न कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट तौर कर योने तौरी होजि होजि अच्छा कंडक्शन मीडियम की मीटिंग लोन होना तौरी अखोय अमसुंग CMS की हानाइना इन्वॉल्व करन बत जादा मीटिंग कॉन्ट्रैक्ट तौर सुमदा कोई मीटिंग लोन ngang चर्चा मदि थम्मी अदुगा अखोई की फ्लुएंसी की खरा दी वाट लाइन खली एगी निजी फ्लुएंसी वाली अदुना मी मना फ्लुएंटली ngang बदो फोटो स्पोर्ट तो मागी मंग दे थोला गदा बोतो अदुबु जुदी बार तो गनी हाने खल्लदी अदुबु दी अखोई खल्ली जे मिते लोन पांगल लोन बांग्ला लोन मिक्सचर अमसुंग इंग्रजी ना ngang फ्लुएंट वरबदी माकी मंग की वाखल दो थोकदबा लोन दो अदुना ngang ना फैयाना अखोई खल्ली अदु मरु होबदी मीडिया लोन कॉन्टैक्ट हो जाए कोई मीडिया लोन ना मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ngang बगी प्रैक्टिस तौबे अदुगा फ्लुएंसी अमसुंग नाने मीमना माकी वाखल दो पोंगथोक खदबा की बेस्ट वे दो अदु टीचर वर जो कोई अने That's the that's the overall problem. That's the overall problem for us. Akoi Bangladesh the sagi shwena chu pan institution the mitei ron si tamakta barina school gi akoi gi standard language standard language ama akoi gi mayam mamang the wangang public speak the public speech sitabu there is some formalities not formalities kar lei jai adugi thaugalon haidra mitei ron adugumba kayo mayam lei de subject amabu phajana macha ta na ngang ba taragati adugi terms sagi akoi gi keno sing shobdo ba akoi gi word नत्रग टर्म सिंग जो कोइना टर्मिनोलॉजी की ट्रांसलेशन जे तुताई so aduna khara koi de nungai de babudi phaw adu ragasu koi ngasai gi shwena jo koi huji huji mangai da keno tor maga su committee ron torcha tauragadi hoi adu gi chapchabi keno du koina kai hata hotna ragadi madugi pan hai beria madi leire adu gi beria dung ang tho lan thok na huji koi sum manipuri muslim education trust na chingma te di tapalai chin manipuri bangladesh da leire ba te sangstan sing koi mitei sing na tawba sing da so ayam ba du gi keno du ui to adu ga loina na khwaidagi luri bidi ngasai gi koi gi as a Bangladesh as a country rastro moina country moina hujiki ngasai gi mindset akoi gi nang hujiki haiba khara namdhaba akoi mitei ron sum haijaba namdhaba akoi keno na hairaga na colonizing ba keno gi keno rom da khara aruba mitei ron de khangre kari haina haidori ba khangre sigi keno se akoi gi loi natra koi konchen ba natra namdhaba gi keno se moi de sum le ba koi bu mi amani jati amani haina keno pi de ba si mi amani haina pi de ba ga matena you as a keno national identity had nationality isagi culture loan keno dubu ikai khumna da bana natro koi Bangladesh asigi keno di yamna problem be not even in Bangladesh ka tante India da suni notice ki lak ba kono Delhi da chalaga there's a lot of koi kaheta harassment racial discrimination gi keno me amale ase South Asia gi context asi ano banate adubu we are struggling the same akoju chaptana koi Dhaka jang si ju boy sileta na trabano ata asigi problem si face taudi adu gi hek mapan hek lap Dhaka da chingba Dhaka da khara phare ate tem hom da in thabak tor pom khom da chalaga koi mapan gi mi ne ta khali adu koi na Bangla lon da ngang ko chu moi na khali tang Bangla koi phajana ngang jere me ngang no but there is some koi isagi oi bakra accent na traga na khara khali tang bikriti obdi jawri ko so they feel like that we are like kind of isolated to boki keno masuli asiki keno si hawi su lei ni hari na अशी प्रॉब्लम शुद्धमात्र अखोई मिते ngang मिते ron da ngang chakma ron da kang ba atu kinate sileti aina akhona ngangjeri ba bhasha do amasung chittagonian gi bhasha haji central na promito quote unquote promito bhasha gi standard ngangi do ato moi ju napha de do ya adu sileti bhasha do ba hocche moi accept do di amon chittagong bhasha do accept do ngde to ashi mane linear thinking process ashi prominent ho ya khali okay asigi si achauba debate amani akoi gi ngasagi language ki kano si aduda koi konala si kaina di regional language na tragana koi local dialect na tragana regional dialect ki kano si na hen phaga na traditional na azom Muhammad Azom I know him very well to Muhammad Azom gi magi kano si adu galone na koi Solimullah Khan ate prominent thinker sing haide kara intellectual ba kara first side kano sing ne desi gi kan honore language akoi kano si standard se koi Dhaka gi standard aina tawri si su Dhaka gi nate Kolkata rom
de lak ba keno na there is Kolkata. Bangla itself Bengali itself mahaki keno de su problem dai di so anyway asigi barriers ko mathang thwara kana na khalli hoji ko Monica da lak ke Monica so Monica aina sum akoi ngasai gi akoi state level hydra government gi tha ki government gi keno gi natragana koi Bengali overall Bengali hai the mainstream Bengali attitude chukra koi kangwa ngame we are not in the onukul hydra onukul poribes akoi gi nungai ba phibam madi na te ko koi na lei rise as a linguistic minority one akoi ethnic minority had linguistic minority mo ina Bangladesh te hoji hoji keno to bada hoi education da khaji khara khachai loan manga khakti mo koi na government na identify tawraga hojik pre primary level ba primary level grade 1 2 how tambi bagi hawgat bagi initiative amadi lowri to initiative to lowraga shu hojik paw adu thabak oina pangthokpa soena su hagi dun jana mapung phana pangthoktri adu oiraga shu akoi angang sing manung da akoi Monica ina lai tang kon da sajalal da silete lai tang kon tam da shu nakoi mitei sing gi manung da haitai mitei sing gi manung da kamai tarak mana da awangai da nang sana su hai koi bhanubil da gi hawrak pa lai koi family bi bhanubil gi oraga shu chawrak pa koi small koi keno da khajitang city hai ga town hai town mark chawrak pa du ga na mitei ron ngang go si kamai na tamak pan hoji paw ai sum je Monica gi mitei ron phajana siang phajana ngang to asigi keno si hoji shu lei ba hoji lei ba student sing maruina university sing da college da di shodan le ram ka college ya ko jum de chana taw university sing da na tan high school da di soel na hai le koi medium instruction di Bengali na sungai do koi sen satra masen ngang na bim na ngang adu university level da na tan mapan tholok pada koi miti masen unaraga da koi masen ngang na soba someti na te ko koi masen ngang na ba na traga na koi public face na traga su koi social media da su isa ngang na ba si hoji kamai tawri miti ro na sungang na bra da isa gi keno sina na kamai na imung manung da na tra di koi sileta le dingai da ba pon simol le ngai da kamai tarok wa adu gi khalitang hayo Monica तो एगी चाइल्डहुड की वारी दिहारदी एगी टोटली হচ্ছে সাবকনশিয়াসলি এই হচ্ছে মেইতে তামাকপানি এই গোলটাউন দ কে হানি বাঙালি gi marakta lerakpani na अखोइगी बाशादुगी मनुंग दे हेक्चंग हबा थोंग दो हेक्लान हबा अदुगो मेते kan asule triloina pangan ngatani to mapan da pangan haidi bangali haitare तो जुम दगी मपान थोकपगा ए बांग्ला रोना वांगांगे जुम मनुंग जंगाकपगा अखोइ मेते रोना वांगांगे अखोइ जुम मनुंग दा अखोइ बांग्ला ना प्रैक्टिस तो दे एगी ममा सिमोल दा चलगा मखादा बेंगोली मीगा तिनाना खितंग माने बांग्ला रोन तमकपा ममा हुदिक्सु माने बांग्ला रोन शेखर माने भांगा हाय तारे broken wana ngang broken होना वांग माने हाय हुदिक्सु तो ममा दगी हाय बतारे ए मेते लोन शे होछे तमकपा মাসু হচ্ছে একদম প্রমিত মেতের নাংবা ব্যাপারটা এমন না মাসু হচ্ছে যে মানে মামা দেখি যাহাতে মাকপা মামা পাবো কই ফ্যামিলি হাই তারে তো সে টোটালি হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে আর কি যে এটা খুবই নরমাল খুবই ন্যাচারাল যে এই জুম্মানুং দেই মেতের অন্য বাঙাঙ্গানি পান্তা বাঙালি না বাঙাঙ্গানি তো আমার কাছে মনে হয়তো মেতে এতে যত ফ্যামিলি রিলেশনশিপ মশু হয়তো সেম প্রসেসেই মশু মানে শিখতেছে বাট হচ্ছে এনা সুম ইয়ংবাদা মানে মাপান্দা চাওরাদি হচ্ছে এখানে অনেক ইয়াং লেই আর কি মই মনুংদা হচ্ছে সিমেতে গিয়ে প্র্যাকটিসে খুবই কম শেষে কারিগিনো খান্দে এটা কি বাংলা না বাঙাং বা সেময় শেষে শুনতে খারাপ শোনায় মই শেষে স্মার্টনেস খালি বা না হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কিসের লেকিংস মানে এগি আইডিয়ালিতে বাট হচ্ছে এগি মানে হারুরাদি এগি ফ্যামিলি দেগি হচ্ছে ওই ইনে হাইবাদ আর কি ফ্যামিলি মানুষ দেগি হচ্ছে বাংলা না নিদেরও না বাঙাং বা তো মাপান চালা মাখাদা এই স্কুল কলেজ তো হচ্ছে মেয়েদের রোনা বাঙাঙ্গাদি তখন হচ্ছে খুবই ওই যে কেয়ার তো দাবা খারা কে হ্যাঁ তুচ্ছতা ছিল মেয়েদের রোনা কে হারানি hoi khara thausabi ba da thara thausabi ba de khara handana jengba khara handana jengba engtiba haptare engtiba maktina engtiba means khara kano la dugai tu rival ba khara kano di le adu maktina te but khara thausabi da bhaida obhai to khara obhai la thausabi da ba মাপান্দা মানে মেতের ওনাগা বা মই উল্টারো কেন তোরি আর কি ভেঙাইবা যেটারে কয় ভেঙাইরে টিকারি হয় খারা টিজিং তো ডিসকারেজ তো বা টিজিং তো রাখ আর কি আদুরদা হচ্ছে যে ডিসকারেজ এর সেই প্রসেসে ওকে মই লোবঙ্গাম দে এরকম একটা মানে মাইন্ডসেট এই মানে মানুংদা আর কি তো যত হায়ার স্টাডি ওয়েরি হাই স্কুল এদুম বা ফেস তো বা একদম কমিরে আর ভার্সিটি কারা মাখা দাদি এই মই
এই মেয়াং মারাক্তা মানে বাঙালি মারাক্তা যত্ন ওয়ারি সানাবা মাতামদাসু দেখা গেছে ফোন গালা বা জুমদাগি এই টোটালি মেইতেই দ্য কনভারসেশন তৌরি তো মই এঙ্গোদাঙ্গাক নেংনালে নং কিনো ngang gido war মানে মরণ ভাও মানে ওয়ার্ড আমা ভাও লবঙ্গ ভাও দেন কাদিনো ngang gido তো তখন দেখা যায় মই না হচ্ছে আরো কেন এই হাই খুব এক্সাইটেড হয় আর কি যে nangi marondo karino nangi marondo tamningi adukumba তো দেখা গেছে কি পিং এ দা অ্যাকসেপ্টেন্সি রেট এত লো ছিল বাট হচ্ছে যত চাউরেই নেই মইগি মানুষটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্সি রেট আর শেষে মানে মইগি ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হয়ে আর কি যে সেই nangi marondo karino হয় না ওকে nangdi ভাষাবিদ নি nangdi বাংলা রনসু ngangbang ami মিটেল রনসু ngangbang ami ইংলিশ না সু কমিউনিকেট তো bang ami তো এরকম আর কি তো মই দিস বাংলা ইংলিশটা নাং আমি তো ছোট মানে মই আর কি ওদের ট্রিট তো আর কি যে নাং সে ভাষাবিদ নিয়ে তো দেখা যায় হচ্ছে যে মানে যত মানে এই কি মানে থাবাকি কে মাফাম দা সুহাইরা আর কি মানে মই গি হচ্ছে ওই মিতে রনসে তা বাগা মই ওকে মানে নাঙ্গি লনসে একটু ডিফারেন্ট এবং হচ্ছে নাং জিক্সো দুই দফা দেনা বাঙাঙি নাং কামাইনা তামাই নো পিং এ দিয়ে খুদি বাংলাতে তামাই নাং বাংলা গামিতে নাং কামাইনা নো নাং প্রসেস তো রেনো হয় না ডিফারেন্সিয়েট নাং কামাইনা তো রেনো তো এই অ্যাকচুয়ালি খাংদে কামাইনা ডিফারেন্সিয়েট তো না শিশে অটোমেটিক্যালি ingang মানে যখন আমার এটা হইছে তো আদু দিয়ে আদু মাতাম দুগা ingang ওরিং এই দুগা ingang কি ব্রেইন দু সেরকম যে হচ্ছে ingang দুগা আমি যেরকম যে প্রসেসে আমি তাকে গাইড করব সেই প্রসেসেই মা চালাতে তো আমারটা এরকম ছিল যে এই ফ্যামিলি মানুষ দা হচ্ছে এমিতে রনং আঙ্গি জুমদেগি মা পান্থক পাগাই বেঙ্গলি না বাঙাঙ্গি আদু মাইনা এই অ্যানিমাক্সে অ্যাডাপ্ট হইবা na asidayisida oye ngasaygi haiba suhelna haibado ngasay institution da bengali ngangna raga shu ko yumda ngangna banina adugi mane town da ni ko hase mane khulakta lay bena ko la kapana ma mite roni na mite ngatani ya pangna tani adugi ngangna ni ma panda le shu ojiki khara inferiority kai kanona Kameshwar haida si state ba Bangladesh ki hauna bigi matungi na ma ko state ki ka dominant towning ba khara namthaning ba natraga na koina bu thausabi de ba ki kanoda ki khajita inferiority oragna ojiki bengali ngangning pa ki kano silak pane na aduna it's not blame to us akoigi oiba problem di nati adu akoina challenge tor nang hojik haida makoina thausadra su ba moina keno tor su nang pan tholaga phone la su na taga mite ma phangna ga su ba nejeder mote isa gi koi imanabi singa su mite ron su wari sanaba gi courage to oi sahos star adu gi keno du hoji appreciate to bo hogole adu na natra moi keno singna su bengali singna su so but hana dauna teaching to bona taga na hana dauna khara keno tor mo do actu ke chuke dekha jata bola koina kai hata khara ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯍꯜꯂꯣ ꯑꯁꯤꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ বাঙালি মাইন্ডসেꯠꯇꯁꯨ আদু চেঞ্জ হয়ে এবং আদুগি মানে এই হচ্ছে এই হাইনি ক্রেডিট হাইগাদ্রা আদু হচ্ছে যে এই মিডিয়া বু হাইগানি আর কি মিডিয়া কিভাবে অখপি এদের ওরকম মিডিয়াতে এত অ্যাভেলেবল ছিল না কিন্তু যত মানে অখয় চাউরেই নেই ইভেন হচ্ছে যে অখয় মানে ভাষা দিবসে হচ্ছে মানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ওরা আমাকে আদা মই ইভেন অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা স্টার্ট করছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মাতৃভাষা বু মই প্রায়োরিটি পিবা বা হচ্ছে ওই ভ্যালুদো পিবা তো তখন দেখা যাচ্ছে আর কি যে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হাইরো বা হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াইড শিখি অ্যাকসেপ্টেন্সি রেটটা তখন অটোমেটিক্যালি বাড়তেছে এটা আর কি এটাও আমার কাছে মনে হয় মানে বাংলাদেশ কি ওভারঅল সিচুয়েশন হাতে বাংলাদেশ কি আখোইগি কেনোসিং দসু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া মারু ওইনা কই টিভি নত্রগনা তে কই প্রিন্ট মিডিয়া দসু अतोप लोन सिंगसिबु इकाय खुमनबा नत्रगना कोई अतोप लोन सिंगसिबु खरा रेस्पेक्ट तौबगी चटनाबिसे इदानी हाय हि खरा सिदैसिदा फजना ओरे अदुगा लोनना सुयलना हासन इसा कम्युनिटी सिंगदसु मामांगैदा मिति पांगल मणिपुरी मुस्लिम सिंगी मनुंगदा अखोई सभा समिति विशेष करे अखोई मीटिंग दे कॉन्टैक्ट तौबसी बेंगोलियन तौरमी होजिक मिति रोना बा केनोना मणिपुरी ना तौरी हारिसिना सेम थिंग अखोई केनो नंगदसु होजिक मोनिकाना हायदो within the intellectual yam the progressor jara chinta kore makhoi budi shodina tawre aduna tabito icham chamba missing the sugar change sama lai that's positive adugo challenge de kari oina hoji keno sing de noi naharon sing manung da hai tare maru oina same level koi angang sing nataba koi imanabi keno sing conduct nang satu student union student keno sing de khang de na tragana for any reason mayang wari sana badre sum mayang sing wang ta sum miti na wari sana ba ngamra na traga wari sana ba nungai haina chum Bangalore ta tha wan taw within ourselves egi perspective ta di man egi perspective hai di egi mete friend ora di ei di mete ronna wangang ba comfort feel tori automatically lakhi মানে সেটা হচ্ছে মানে মেতেই বাংলা জানি বাট হচ্ছে বাট মেতেই না ওয়ারিশানি আর কি এই দুগানো কমফোর্টেবল ফিল tori
aduga kano oira su akoi gi meeting da khangde amada khangde su mite mayam pulal su mite adugi di sum kamesona su haire adu oraga su ngasai gi kano sidi akoi gi family hojik Dhaka da leiba ai si khajina family da lake ko non family du ri hai ni ma kano to buduna Bengali ngang ba family phajina ngang ba leina mama ma su pa su phajina ngang ba adu kano to adu moi imung sing ji hojik khara khara Bengali da oina sum ayam ba family manung da ngang sing gan interact to si Bengali na ayam to brana tragana mitei lon ga to ba si na hen ba kamain tawi nangi परिचित गंधीर मत के इन खंगनबा खंगन चानबा yung manu sing de not survey to bana ta ba koi kena to bana ta ba ke hat research conduct to bana ta just overall jeng ba de ko Dhaka da leba sim ngole ba sile leba ko family sim mite family sing che okay shige maram dadi hoche aina being edana ega horakpa generation hai ta rarki ha ha adu mapanda le rakpa matam dadi dekha ges mane mapanda le rakpa kangu sing da দেখা গেছে যে মানে বেঙ্গলি না চর্চা তো বসে মই একটু বেশি প্রিফার করতো বাট হচ্ছে খুঁজি খুঁজি কি খাল মানে এই নদী হচ্ছে এখনকার ফ্যামিলি মানে ফ্যামিলি হাইদিমা বা হচ্ছে যে এনকারেজ হ্যাঁ এনকারেজ তোরি মই মাতা সিংবা আর কি মেতে রন্না বাঙাং বা মেতে রন্না বা তাকবা এরকম ইভেন হচ্ছে মিংথন বাগি ক্ষেত্রে দাসু মিংদুসু হচ্ছে যে মেতেই লনগি মানে মিংথন বাগি একটা টেন্ডেন্সি খুঁজি খুঁজি খুব চলতেছে হয় তারে So there is a positive change. Mamang generation akoi Monika na ngang wani ngaida ba mamang akoi ipa like 30 years 25 years but 20 years ago ayam na akoi Bengali da hen na practice taw na mi akoi pa mapanda leiba marwana chali taw na leiba singi duga hoji oina diam ko na haron singi manungda na haron naw na mapa mama oira pa singi na mitei lon oina imung anu practice taw re adugi kano si change lai asina ba natra that's also positive. To akoi na sumjeng ise ngasigi kano sigi ka akoi overall mayam gi kano si wari sigi matungin na Bangladesh ta hoji Manipuri loan not only Manipuri but also ngasai Kameshwar hai da te loan chakma khang de kopor khang de te loan sing si su masa gi imung manungi na tagana koi kano gi na jeta একটা গোষ্ঠীর যে ভাষা ছিল কেন স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্ট্যান্ডার্ড কেন লাই যেটা কিছু মাগে প্র্যাকটিস ধীরে ধীরে বাড়তেছে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স হেঙ্গল লাই asigi kano simadi khudam amadi leire aduga loina na koi kano singi manung da shu naharol gi manung da shu towards mother tongue koi gi imalon na amadi nijider matri bhasha isagi imalon sibu ikai khumna ba adugi respect to bagi chatna bi ama lai haibasi mayak seng. Now the question is hoji Bangladesh ki lady ba phibam sida akoi manungi conversation je koi sida simla je Bangladesh manung sim thamma ja mitei ron ba akoi Manipuri language ba Manipuri loan si chawkhat na bo hona ba akoi ki kora jai ba ekhon porjonto ki korte সমাজে আদি মণিপুরি সমাজটা akoi Humayun ja shoya urangmani koi Kamalgonj ta bibhinno dhoroner sabha samiti adugai bibhinno organization কাজ করতেছে না আর কয়েকজন akoi ati koi ima keno sing oja no pising hate oja sing na masagi school hang duna mitei lon takpi ba mitei me takpi bo ki keno khar su leire ade de Monika na su hade ma koi keno sing angang sing de su bibhinno cultural program takpi ba silet de su koi sei jagoi takpi ga loina na lon takpi ba ki keno su lai haina sum khar tai to asigi si hujik kari phibam da leiri ওইটা কি স্যাটিসফাইড আমরা কি দুদেই যখন স্যাটিসফাইড ওভার আতে সু কারি হেন তাও যায় হ্যাঁ আসলে লাস্ট কারণ সবাই এখন মায়াম লয়না কই কেন তাও যে উই আর এগ্রি যে কই খাজিকতং মাঙ্গাই দেগি হুজি খারাপ ফাগাল এ হাবছে স্টেট কি লেভেল দসু আকoi ইসাগি ওয়াখালন দসু তো হুজি leiriba phibam sida Bangladesh ta Meitei loan si ba Manipuri loan si chorcha tawnaba kari hotnari kari tauri amasung asigi kaino si atei su khara hena tahonnaba kari tawba jai asi matang dani ko so ahamade Suhel la age Suhel just couple of minutes to hoji Bangladesh ta nang bhanwa satra Kamalgonj ta kari পদক্ষেপ লরি Meitei loan si bu hena practice tawnaba chorcha tawnaba ba jodio আমরা সরকার থেকে আমরা কিছুই করতেছি না সরকার gi oiba kaino di kya leitri adu ora su makoi na hairi sehi khara siga koi primary level da Meitei loan si su as a government gi kaino initiative oina government gi thak ta gi primary education gi part of the primary education academic is kaino oina lakhol lakan hen si lakhotri bhaudi akoi manung dei kari tauri kari tawba jai thank you daga ado ai bunga pe ga dami ai lok yam purat na cham su thakre no kana su it's okay na ising ju taw ko mar ising taw yeah you feel comfortable yeah it's okay ada mic su ai off taw jeri me gi lok khu but taram dala de only ikoi karisida ikoi ki subconscious practice sim di lai re ikoi di tamak bokot pa aduga sida I mention taw jeni ikoi ki kaka ekesharam gi
kaka ekesharam si aino ujabda masi ikoi ki lol si du documented oina ikoi I bagi written form oina oh connection mangur abtang excuse me ado oja ekesharam na si ikoi loan si ki mitai mayek sigi larik adedi ikoi karidagi select la na ikoi te to garusdin high school si dai ikoi chahi tara maruk farani tahi tara exact year kaya oiredi ai bangam jagadreshu ma siga ikoi sida karita udna ikoi pangal itai pangal dedi pangal ingang sing sibu sigi larik sipidna sigi maitai mayek siga ma familiar heli larik pinna sholhalli sholhaladna dubu ikoi ki bakaida ikoi formally do exam am shulawi tate mohoi si larik piraga tambadu ensure to be makte ko exam am lawi exam lawi mathakta du adag numbering am shu tawi marking evaluation shu process am shu lai adu ga koi first second third pushu koi kudong jaba adu ga ko shantana puruskar hai bu en khadaba puruskar adu pirna adum tawtna ko lol shibu written form da shiko haina na baina ekesharam shina luchingega ko kaka ekesharam na luchingega ko shiga atai ko shiga gi pangal shu dai mitai shu mag yauna shigi exam shi pangtho ya be ko sajadul hok shopon abdul samad shah dai ko kamaluddin shahajuddin dai shahabuddin dai ko ingang da shu to mijur fori te ma ming lilega shu ade mitai raktai shu ko kari dagi ko shilpi adu hunji te khul khudingi natraga shu ko karida karidashu songaw karirom dashu shilpi gi school am lere shilpi na du kare tapi adu voluntarily ade som da brinda madam shu ade shule ramani adu station ani sidai khang nai shilpi di na ni ai suranjit da mana ni ai ga lu nai khazana adu man ta nai khoi formally education shi exam am laud nai evaluation ta nai khoi ingang mai sina ikoi hunji lolip tani moi di ibangam ni moi hunjik moi adu tamiba exam thari ma chai gutingi ori mi si koi te gar usdin high school sidani ori si center si chulemak parikha thari si pangal shu mitai pangal shu lo ne yaun mitai shu ado gariyaw na adu maina exam si laura ga moi hunjik mitai mai ek si koi di khangde ikoi singang je ritani ada ikoi ne ire ga shu ikoi na bangla font natraga ikoi english font kani ikoi na khara chuma chum dabai ibagi ikoi na honari si मोहदी मैतै मयेक नै बंगम गनि दैदि सिगी धारावाहिकता सि लैतार दे सिगी कंटिन्यूएशन सि कोई करि तो एंश्योर तो बंगम मदि आई एम होपफुल दैट इन फ्यूचर मोय मितै लोलसी मितै मयेक नै गनि अदुगा मितै कोई मितै लोलगी कोई की जे साहित्य चर्चा सि कोई लिटरेरी प्रैक्टिस सि कोई अतै फोन तनतदना isagi mitai mayek ta ikoi to bangam ngani koi ki generation si koi na correct part sida ikoi kari to bangam mati stabilize tham bangam mati continuation si koi na kari to bangam mati ato ikoi to ngam ngana khali du ko sai point am tang ya siga constituency ki mapando or so hai ningam ni koi kari na pal bada yaw re du ikoi ki bangla si koi yamna acham bakari ni na ikoi jesa hai ning ko so hai ga bangla si koi state language ni koi promito bangla hai na hai ri si kuno region ki mother tongue din natyang khai solely Sylhet ki din natte Sylhet ki din nagri adaidi Chittagong Rangpur Moshida siga mohon manung de jada ikoi na hunji international mother language day quote unquote sigi concept si ikoi na sigi spirit si koi pubata re kadi ikoi masa ki mother tongue da ikoi ki sahitya charcha ta oi mathau tai ikoi aduda larik tam khatpai mathau tai aduga ikoi az arping hotar diat asai ki urdu bu ikoi akan bana karida 1952 da state language only state language aina declared of du ata ikoi na ikoi movement la akhri karina je bangla busu state language aina purak mother tongue oi begi be parnati state language aina purak do hunji state language aina hunji bangla sidi lairi mi bangla si state on jo laire ga hunji bangla si hunji steamroller ikoi gi chalai re kari mathak sida ikoi manipuri chakham rol du thamko bangla gi je colloquial language lairi even ikoi select tadi koi nagri lipi lairi si su moina ikai khum na bam pb ponatte aduna moina si mai sidi moina highway ai koi kari abu tahir abu talha tarik ka no ikoi
Facebook friend am le ma di fajana adu gi movement ta kari jodi to ni adu makada adu maina si kisi ikoi gi national issue natte si international issue ikoi England da ikoi China sida ikoi hujikti China adu chawba kari 150 million kaya no Million. 150 कोटी मथक्ता मी लैरिसी सिगी मरोल हुजिक लोली बाहु मरिसी तरो नत्ते सिदा मुस्लिम मयाममा एथनिक लैरिमी मोगी लोल लैरिमी अदे अदु नत्त ना अतै एथनिक सु लैरिमी सी लोल मै सी लोन चाजल फ्रा कोई सरेंग ना अते nga मचा चाबु गुना हुजिक चाइना दा यूजो रिबा लोल सी अहु मरितनी सिदा मोगु concentrated तौरेगा मोगी करिसी चाइनीज मरोल सी असिगी सी आजाद तौरी मोय मथक्ता so China tan ta Europe sida ikoi ta ki 100 borcho ko 100 year back ki ikoi na jodi kari yang bata ri literature yang bata ri am varied literature no language rom dagi kari rom dagi mujhe si loina Europe si su concentrated ho rahe English ki mathakta soul language ho rahe mujhe colloquial regional language na literature to bagi kuna chance laite adu badu mai na ikai kumna ba pi da banina अदुगु inferior खलबनिना अदुना अदुगी सिगी इशू सी असले इंटरनेशनल इशू सी इटाली दसु अदु माइना ओरमी मी चाइना दसु तुमना ओइरिमी अदु मखादा करी दसु ना ओइ कारणे तो कोई यूनेस्को ना अदुगी केनो दगी ना लौरी से यूनेस्को ना कोई हंदक की थीम 2023 मदर लैंग्वेज दगी थीम ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म कोई की मल्टीलिंगुअल एजुकेशन से बहुभाषा कोई लोन अमतंग नतबा एज ए कोई बहुभाषा कोई ngataigi कगाई साउंड से हमते इंटरप्ट हो के साउंड से पिक खरब करनो इताबो नंगी साउंड तो नंगी तो खर लाइथाखरे नंग नंगा पसु खजितंग ताथाखरे सो अदु नंगी तो तंग थिक तो मुतंग सेमजल खोय असि मतंग दाई मुतंग वारि अते मुतंग साना जा होगे के हाता सिगी अपॉर्चुनिटी से लौरगा तो हंदकी केनो सिदसु कोई इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2023 की केनो सिसु असिना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन हाबदी बांग्लादेश खक्तन नत वर्ल्ड वाइड अखोय की स्टेट लैंग्वेज खक्तन लोन अम खक्तन ngang da लोन अतेबु थौसादब असिगी सि नतबिद बांग्लादेश की नतब पृथ्वी के प्रत्येक भाषा लोन पुनः पु इकाई खुमनगदबनी हाइबगी केनो दुनाबा होजिकी नौना पुथोरैबा थीम से सेम बांग्लादेश तसु असिगी इहोही सुम लाकी कामेश्वर दा अमुतंग लाके माने जागी माइ केनो तौरिंगैदा जस्ट टू शेमिंग ऐदा तो कामेश्वर दा इन लानिंग से ngसागी ओखोय केनो की बांग्लादेश की सिचुएशन बांग्लादेश की ngसागी नंग ढाका दसु इंटेलेक्चुअल केनो द सर्कल दसु लेबनिना जे मोहम्मद आजम लेरिबा अते अते केनो सिंगी ग्रुप खसु ले मोय राष्ट्र संघ राष्ट्र चिंता हाइबगे so there is a lot of activists केनो सिंगी मनुंग दसु कोई linguistic minority by ethnic minority की मनुंग दगी आदिवासी हाइद्रगसु मखोय की मनुंग देसु केनो जाव तो असिगी केनो सिगे सिगा सुहेल आई जस्ट के मरक सिगा वाइन तंग थलोगे नंगी केनो तो लाकने हबन कामेश्वर के कोई बांग्लादेश की टुवर्ड्स असिगी मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषा बा प्लुरलिज्म की केनो कांसेप्ट से बांग्लादेश की केनो द गवर्नमेंट की नत्रगना सो कॉल्ड मोय केनो सिगी मनुंग देसु थिंक टैंक हाइगा द गवर्नमेंट की इंटेलेक्चुअल नत्रगना सरकारी पृष्ठपोषकताई जारा केनो लेबा इंटेलेक्चुअल सिंग नतब गवर्नमेंट इंटेलेक्चुअल सिंग नतब कोई की फ्री स्पीच बा जरा फ्री थिंकर हातरे मखोगी मनुंग द करीम फिबम द लेरी बा बांग्लादेश की आजो असिगी केनो सिगा लाकद्रा असिगी केनो सि तुमी की भाबे देखो असिगी आशा असिगी केनो सि इबी न केनो तौद्रगा इफ यू फील कंफर्टेबल विथ इंग्लिश खजितन कोट अनकोट नत्रगना खजितन केनो तो इंग्लिश की टर्म सिजन सुजान instead of Bengali aduredi overall ko Bengali khangdaba mitei mayama manipur dei tabi ba mayam sinnasu loksun khanu wa yeah Kameshwar go ahead adi matung gai sohel da mula बांग्लादेश की पर्सपेक्टिव ते की जेंगदा करे दी पुरो पॉलिटिक्स से आइबा विभिन्न डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल बीइंग ले माने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मखोगी मनुंग दैसु चाकमा हाइबा मारमा हाइबा माने अते अते जाति गोष्ठी अते अते कनुगी जाति गोष्ठी की मीसु इन्वॉल्वमेंट हजिक जामना जाम याना खल्ली ममिंग पनबदा ड्रिक हाइना दैबा प्लेटफॉर्म से को मालूम ना फोन पे तो बसे ड्रिक तदी जामना परसेंटेज जाम पार्वत्य प्रोग्राम दे लाख अते देशु लाख एंगेजमेंट जाम अदुगा ड्रिक किशु कने तो बगी समाधान तो बगी जगह में आमले अदु अपार्ट फ्रॉम दैट
ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ inclusive mindset badi lei mogi adu natrashu aji gyati jon haina platform lei Dhaka da gyati jon haina platform je mazhar jibon gona ran dol budne ba to gyati jon haina platform jiga moi shudu kaino nate dalit community bu laura thabak tawre ar moi Tamil language ate mane rashtriyo bhabe ba state kaino nata ba state sponsor nata ba exactly state sponsor nata ba adumba initiative myam lei shejiga Dhaka da khalladi Dhaka da like tamba parbuto chotrogam dei chitang hill tracks dei myam lei nang myam lei moi nanan different political and cultural organization ga involvement moi gi dei aduna moi gi moina phongdok ning bado adu gi platform di phangya ne khali inclusive khara di hoy adu wa deshu aina haji jeng bada media house shinje ashum think tank lagi ba khara organization most of the organizations they want to represent the communities from the marginalized communities quote unquote explicitly mane hoche exotic hai batai word che khara ei handa 21 February ki content hai gi bado international mother language day da hong gi ba content me amma shoi hui content tu ga ubada adivasi me amana indigenous community ki representative me amana amar bhai rokte nangan adu share shakhi so this is the representation of mogi thinking se mane ate loan ngang ba jati mana bangla loan gi ishe to shet pani je amar bhai rokte ranganu 21 February adu gi bangla loan gi ishe to shet pani but it doesn't represent that hoche inclusive na de do mane ate marginalized community mana shagi do maki marginalized community gi loan gi ishe to shet pa ya so mogi thinking process ta haishu ashi jhamela mature na ekhane question ache na oitai ami bolte jache je hoji shu kaino sing da adu akhoi gi critical question critic to bama changi adu Monika na shu ngasai ha gi adu gi kaino ne thabak khara chu to bol lei kai ha adu gi upare lekha ha adu gi mathak ta I ba oita adu oraga shu ami jeta positive aina khara positive ona learning idi khajitang oira shu moi khan ba hore Bangladesh ta shu Bangla na taba ate lon ngang ba koi shwel na hai smaina koi Bangla na taba ate lon ngang ba atopa jati khara shu lei akhoi makhoi bu shu Bangladesh ki ni amashu makhoi bu ikai khumna ba mane ka respect ba changi ebong tader ki sikriti dewa uchit asigi wakhan ma dilai adugai duga ngasagi commercial pujibadi haigadra ma kenogi aduga natana khoi ngasagi colonizing mindset tagi nataga mona ngasagi orientalism keno tawbogi wakhalon dagi makhoina thorakpa keno dugai duga akhoi bu misrepresent tawba adugumba keno kharadi lei there's a text adugi keno kharadi ui ka hatare representation haigadra mai keno media representation da su adagi di ka hatare cultural representation adugi keno adugi debate amadi lei ko so we are not going that far adugi keno didi akoi audience ta sunungai roi ta ba adugi keno di lei roi adugai duga Monika ga koi shuhel makoi da ina laksege shuhel na onam kang lake Monika da hangningi sina eje icham layman icham ba eje keno koi na haron singi keno mo oina amar bhai rokte danganu du kai de koi mitai sing na koi ma de shuhel da sungarang keno to hai din koi school da akoi na taminge da hojik ti khang de school da kuno din mane no mo de koi wari sana rakte abaje koi Bangla loan natana Bangla ki proyojoniota chara ate loan macha sing sigi gurutto hade extinct nang loan sidagre haidu ngasagi Chin da khangde Russia da khangde even in Canada also but now they're taking a lot of initiative mo no initiative launa endangered language lauthoga language sing the preservation gi language maintenance gi asigumba initiative kya amal laure
aduga loina eta new bibhinno dhoroner kai hatere politics o ase keno sing jam politics le asigi manung de Bangladesh so same le ramgani digitalization tawbagi keno masu lokhalle so asigi tongan ba keno du perspective thammaga isu bicham chamna Monika da hangningi sina akoi gi icham chamna akoi satra satri sing natragra naharo sing manung da akoi sumaina akoi loan sibu chawthokna ngangning bagi keno sidi la e asima chumme adu oraga su atei su hena social media da khangde keno da koi gi icham chamba lekha lekhi haitare ko isa gi wakan phongdok pa seta journal akare ho kup sahitya akare na sahitya to bana ta ba cham chamba koi keno oi ba ibe su mite rona keno to bus lak ba hauna bra haudraga di kamaina hena te su hena pusulak pa jaya na khal amni blogging to budi jawre khara Monika ha adu maramda haigana torambani hayo যে হুজিক তো হচ্ছে মানে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলা হাইবা বাড়ি শিখে আর কি হুজিক হচ্ছে টেকনোলজি বেসড যেহেতু ইরামাদা লেবানি না তো হানা দিয়ে লারিক ফোঙামি লারিক তো হচ্ছে যে gi সাহিত্য চর্চা হয় বা মেতেগি চর্চা ইমালনগি চর্চা সেই শিবু হচ্ছে হানা প্রায়োরিটি পিরামে বাট হুজিক সোশ্যাল মিডিয়া দা নাহারল খারা লেইরি মই ব্লগিং তৌরি দুগে কোন হচ্ছে বিভিন্ন কন্টেন্ট মই হচ্ছে সেমি ক্রিয়েট তৌরি আদু মানে ব্লগিং দুগা হচ্ছে যে অনেকে শেয়ারিং শো পারি আবার অনেকে মাকি লাইফস্টাইল শো মানে রিপ্রেজেন্ট করি লোন হচ্ছে মেতে লোন না আই থিংক সে হচ্ছে যে এখন গ্রেট ইনিশিয়েটিভ মই মানুষ দেখি এবং সে এপ্রিশিয়েট তো নিগাইনি তো আমার কাছে মনে হয় আসি অকইগি মানে ইমালন হাইরো বা অকইগি যে মেতে লোন আসি সিগি চর্চা আগে আসি সে এখন মানে মিডিয়ামা হাইবাতারে আর কি আসি এই না খালি আর হুজি কিনা হারন্দা মানে মেতেগি চর্চা আসে ওই যে চর্চা তনিংদা বাকি একটা ভাব যেটা আর কি এই মন্দা এই না হচ্ছে খুন রমদা চালা দি কমলগঞ্জ রমদা চালা দিয়ে দুই আমি খুবই কম দেখি বাট হচ্ছে সিলেট রমদা এই আশিকি চর্চা আসে একটু কম দেখি মানে মেতে না ওয়াঙাং বা শিকি চর্চা আর কি তো সেক্ষেত্রে এই হারাকানি যে আমার মনে হয় আর কি যে ফ্যামিলি দাগি হচ্ছে হৌরাপ্পা মইসু কমিউনিটি মই পুন্নালেই বানি তো মই মারাকটা মানে কনভারসেশন তো বাদা মেতে রন্না সুমগাঙা দি শিশি সুম চর্চা রাখানি এবং এই কি ইমালুন সে প্রিজার্ভ তো নিংবা এক্সটেনশন হয়ে নিংদে বা এন্ডেঞ্জার্ড একটা ফর্মাদালা হান নিংদে বাগি বিষয় সে মাসাদেগি পোকপাগি একটা বিষয় মানে নিজে উপলব্ধি করার বিষয় আর কি এই না খানজে ইসাই সান হানা খানবা তাই ইসাই সানা খাংবা তাই যে এই ইমালন সিং আহানবা ngang ba aduga loina ita jate mane keno oidana ba mangi dana ba adugi honna ba adu ei na khanje ar ki তো যাই হোক ইয়ামনে নুঙ্গাই কেনো দি ngasagi isa gi manung da hana change ma purakpa ma mathau ta adugi consciousness si lai haina di lauri keino di ngasagi haiba koi suhel na su hagi ba mangai da tauram da sabha samiti mane basis kore meeting da adugai di koi any organization sing sigi convocation natra conference si hana bengali na taurami huji mite ron ta tharakpa that is a positive change to shohel nang sagi wa du lo hodre so nang adugi cannot interrupt ta ure any technical reason na so adugi sum samdaraga achi matang da te kari haning ba lege shohel unmute okay I did akong tawre okay now it's okay tabro da huji clear is it audible? now it's clear acha do sai haire duni karigi ikoi aina khangbadati hunjik bangla gi example la lauram bani banglashi ikoi gi mother tongue natte ikoi lairiba mari makisi din natte si dikho sure ni banglashi mi khargi mi mayamam gi mother tongue ni aduga ikoi loimaki na state language ni si point si mai thamjani kai gnaldi asegi ikoi state language si mother tongue ikoi gi mother tongue di Manipuri bhasha ne ab natro ado di ikoi da hunji banglashi ikoi gi state language ni tar state language ni aduna ikoi state language sina ikoi gi bangla sibu ikoi manipuri natraga jesa lol macha sibu even moi gi regional base to eraga shu sileti natraga chuinga chatgaya natra even rongpur adu sibu thana basi leitabani na moi masa loimak na hunji kari sibu amar bhai rokte rangano si loimak su se iya ikoi yauna ikoi gi di amar bhai rokte rangano du gi
state language se be khoi na pukchau thonengai mayamam leiraga su khoi imalol natte hai basi sigi achumba sim de khoi deny to pham leite aba adu khoi adu busu utmost respect piga dorimi aduga khoi demand to je khoi gi khoi gi manipuri bhasha sibu su respect si sum occasional basis te pirege yaro khoi hunjik asige damakta kari kari to be तो इकोई की इको टेक्स्ट बुक तदे इकोई की दा इकोई शिगी मेंशन यावरे लोल शी इकोई शी शी नी अदुनी अशिने ना अदुगा टेक्स्ट बुक शी इकोई की इकोई लोल ना मिते मसा मसा की लोल ना इकोई इंगांग मैसिबु प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल तकी इकोई ना करिसिम एजुकेशन शी की मीडियम होइना मागी मदर लैंग्वेज तुबु मागी इमा लोल शिबु इकोई ना करि तोबंगम द्रदि इकोई की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 से की स्पिरिट सी कदोंगा शु कोई फुलफिल तो वो ओइ दे अंकल इंटरनेशनल लेवल दे सी स्टेट कुनो प्रोग्राम करी नते अब सेलिब्रेशन नते अब इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इको की 1999 दा यूनेस्को की थ्रू प्रोक्लेम तो बे मखाददी इको सिगी उद्देश्य सिगी पर्पस करिनो रमिसी जे इको पुंसिसी दा जा लइरबा इको की मचा चौबा जाति गोष्ठी मै सिगी ethnic community shu haishano regional shu haishano moi gi language bu preserve to upta taradi madubu primary level da ikoi moi gi language na ikoi gi education shi ensure to ba ikoi gi state ki daitto না ওয়াল কি দায়িত্ব নে ওটা ঠিক আছে স্টেট কি দায়িত্ব স্টেট করবো ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কিন্তু আমার একটা এই কোয়েশ্চেন আমার লেরম্বসিনা ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ initiatives is it enough or we can do more atei shu hena koi tei topham thokpra ha leidiba sangstan sing je saita songchona khara tawjari ade koi gi oja sing oja nupi sing ba oja sing na khara lanai gi oina not from the state not from the organization not from the any backing movement samasana pamjana khara tawi but aina hangjaningi sina aina hangiba keno sina keno da na koi gi bhanwasta miti pangan mayam ta phom da leibani na akoi eze koi gi manipuri lon ima lon ni khange asigi mathau su tare khange monika su yare kameshwar yare but state tagi di thausabi de asi masu jai but khara mo su khara appreciate to bo hore not only intellectual khakna te jara ekdom layman or mainstream kind of media sama maybe kisu khetre koi khara tongana misrepresent to ba the representation gi politics khara lei the media representation culture adu gi adu na tabida but they are working hard moi khara ningjing ba hogale adu so amar question ai gi question chidi akoi as a community member ama oina ba as a concerned kaino public ama oina akoi gi imalon ba akoi gi matribhasha si chorcha tauba na traga kaino si tauba gi tamak amra je podokhep kulani akoi na loriba thaudang sing si enap na khanbra atei su hena lohaning it is never enough until the target goal is achieved isam sambida she never enough hundik target si karino si bu ikoi gi adune asai gi ya ki wadu si contextual ne abane ekno ardi ikoi hundik hunjiki initiative si ikoi gi jasa mafam dai lauri si sibu henan gadami ikoi initiative heli mai sarkar dadu gi pressurization ma by default chatorim adu cha adi ikoi gi hunjiki jasa language si ikoi na tauri si ikoi na isa gi language ki matang da tauraga loimang taurup kan dadi si loina language mai dubu ikai khumna ba utpa madugi platform dubu use to ba madubu media mi se ba purak pasi mathau tar si kari kino primary level da ikoi na imalol na tamdan la akrabol di high school level da ikoi parallel ikoi bangla shu ingrezi shu tambiar adadi ikoi imalol du primary da enough ni even full primary natra shu pre primary 1 2 3 4 sidadi ikoi kari porikham shu exam shu evaluation system shu sarkar na tham khidrami kari kino adu ingang maidu gi full flourishment nishchit toba exam fear le itna ba na hunjik 5 for the even 8 for the kashu board exam le itre 5 for the PCE exam le rambagrak to le itre adu kari kino mon tawridu ingang maidu jate kari toba nungai ba poribesh tam hoina tamning badu tambangamba ado de hunji ki khoi gi ethnic community ki ingang maisi ki nungai besi karino ma imalol duna ma loina khangba ma imalol duna loina khagal bai makhada adu makhada bangla shuma parallel tam khalani 4 dagi 5 dagi kari da suyaw shanune na 1 2 da suyaw shanune ikhoi ki subject hoina adu makhada ikhoi kari dalla aega high school level da laega ikhoi fully ikhoi bangla medium da sholani adu makhada ikoi university level da dekho hunjikshu english medium ne ikoi hunjikshu state language hisebe bangla
successful oidri chapchana kana dekho English ta hunjiksu engineering medical da engineering da bibhinna subject most of their medium is mostly English ni ado idi state language hisabe shu bangla hunjiksu successful oira na khanba yakiro ya ikoi language macha du di thamko aduna ikoi ginna tawriba initiative maishi never enough. It is never enough until the target goal is achieved. It is never enough. Aduna ikoi isa gi ifam dei ngambadu khulakta laiba sohorda laiba deshta laiba bideshta laiba ikoi gi sida ikoi inclusive oina ikoi gi thaurang sibu aram makha chathana ikoi tawbe mathau tai adaidi ikoi kharta sida involve oidadna ikoi solely si ikoi gi consciousness sema spread tawbe mathau tai ikoi loimakta pangal loimak mitai loimak sikhang batai देश की भाषा भाषी लोइमक खंग बताया ऐसा है कि करीना उदाहरण पी हिदुमना मोहना चकमा महीना जेरकम मोहना इनिशिएटिव लई रिशी इको लव रिशी इको दी 5% शोदु की लव दी आई की शो एक्सपीरियंस हम लई बनी ना इस जांग यूनिवर्सिटी तमकुने ना मोहई की जे थौरम मोहई की जे एक्टिविज्म मोहई की जे मूवमेंट अदो इको की दी मिसिंग लिखपा यामबदु अदो मथौ नते इको मी अनि तनसु लैंग्वेज हम लई रमी अनि दु सी हिबे मखा द लैंग्वेज एक्सटिंग होय हनी दो लैंग्वेज से एक्सटिंक्ट ओइदतार दी करी तोपता इको कोलोक्युअल nga machil na ngang bata lai taradi lolsi exting oi hakdaban ado ikoi gi maitai mayekshi ikoi gi hoina ikoi personally mane secularly ikoi gi hoina khaladi ikoi gi lolsi gi mathakta ye font to jesa shu use tawshunu kintu ikoi maitai mayekshi ikoi tambai mathautai kari gano ardi maitai mayekshi ikoi tamphoragadi ikoi mi si am phasu lai tasanu numitamda mayekshi le hoptaradi adu mathakta research tawdna si disi language ni सीधी ओतो साल मांग दसुंगा मी इरा मी मैना सी कोई की अदु कुई बा कोई की 1000 बछर 800 बछर अदु आर्गुएबली अदु कुई बा लेबा करिसी कोई की डॉक्यूमेंटेशन दै कोन अदु वारि जोन जिक्सो इंग्लिश फॉन्ट तो बदा ऑब्जेक्शन लेते बांग्ला फॉन्ट यूज तो बदा ऑब्जेक्शन लेते देखो की मैते मयक ना कोई की लैंग्वेज सिबु तमफौबा इबा तमफौबा इकोना लिटरेरी करिमै दुई कोई बांग्ला ना जब करि कामेश्वर ना हारी बांग्ला ना इयाना दुई कोई मैते लोल दुई कोई ना karina ibtarasu ko maite mayek na ikoi gi younger generation next generation na ibang amadi ikoi gi language si state ki atai language ki marakta sareng gi marakta ikoi gi kariyoina orsu ikoi nga khaoina orsu hingdan lai bangam bhogna na ai gi thajaba chetpan Okay. Overall jeta ina sum mayam dagi phangiba mod haigadra mayam dagi phangakwa keno si asini hoji akoi gi leriba phibam si ati loan macha singa ma chakma ba ati loan amani ga jengam da akoi gi loan hoji shotari koi site gi oina manipur dagi keno tawraga bangladesh su amani tawraga site gi oina sim chakwa charaga su loan gi practice oina as a loan gi magi practice oina di khara wali asini to asibu hena kara hena pusalakpa ba makoi gi matibasa chorcha ha de koi mother tongue si more practice akoi not only akoi yung nungi loan khakta na tabida koi gi ngangna ba akoi ngasai gi office ta ding amaro as a state language su na ta banina keno su koi bengali ate keno su le bani to raga su koi masen ta tina bada akoi organization sing gi isa gi manipuri organization sing gi any meeting da boiro conference da boiro keno da convocation da adidagi di chahi gi annual general meeting da boiro asigi manipuri loan na pusalakpa ma chautai asima janare aduga loina na naharon sing manung da hana khara watnara maga su practice to base mai ba keno se hoji khara hian practice ta khale asigi proyojonata asigi need asigi necessity leile to koi matam jo sum pung amaga minute kun hundoi kun mari mung jok sale so akoi pung amaga minute kun tra natraga ni fu manga 1 hour 45 minutes manung da koi losanam khona jage to just koi interactive oina aina sum keno da mayam da sum wahi si keno Kameshwar su lake to keno se akoi state level lagi di hare nga sai gi khara sima boto ta hai ga khara limitation khara from the state point of view de bengali gi moi keno sing intellectual gi manung da su sai gi bayan no gi bhasha andolon moi su bengali itself moi mapan gi influence tagi amni kharni mangni hindi hujik su haina ramgani hindi na media si hindi gi dokol da le bangla ta tawsu promito keno si kolkata la moi gi manu self inferiority I don't know masi ai high body phajadre mo ki gi manu yamna jetna bale sai gi regional language akoi ancholik bhasha gi
keno si kayam lak na tra promito keno na su promito bangla gi ba ko standard bengali huji oi ba sigi kayam na sigi ondorak pa jai tani onek debate chote se asigi marak sige siga akoi gi isa gi loan sisu hingan na ba hotna na ba aduga taw hana di lai la su hiba masing liam mi hoji ki jam masters tawba BA honors tawba aduga lona technical line da su mayam lai so now we are mostly educated society aman lai adu educated society amagi manung da lairaga khoi ngang ba tena jara I bagi practice ma su lak patai so Kameshwar da ina hangjaning wadi total Bangladesh ki prekapot da Manipur gi ba India gi atete lam gi thamaga Bangladesh ki prekapot atete loan gi prekapot su khoi Manipuri loan gi phibam se ate su khara hena chakhot na bo khotna ba kari to tai ki korau chi kari to ba jai thank you baga important topic ebong aina haning ba wahi khara jo aki to kya related ni akhoi aina poglak bade hajik phau Bangladesh ta saitto charcha aina dum yeng bada hajik phau mane bhasha ma bu lon ma ba chaut ka da je ina khan badi wangang badi mathau tai yes wangang badi mathau tai aduga written format ta lak kadaba mathau ju tai written format she it advanced format ya hai nei okay loan magi transformation ma da loan magi chaut da written format she lak tai natradi worldwide kano to bada representation da amashung che chandok bada limitation lagi nai hai nei ado Bangladesh ki perspective ta saitto art culture perspective ta aina khanja bada hajik phau jamna inari je sherengi makhada wareng wari macha inaba critical article inaba ki chol hajik phau lei jai nei ei khanje the same problem ngasagi loan do ngasagi podcast to bada barrier na lebe do ngasagi terminology gi adu di bhasha gi background gi ya adu gi keno khra lebe do ngam da ashi mafam jiga hajik phau khoi gi input bi ga taba myam wala ane khalli sherengdi inare sherengdi mamongi jasab khanja bado phongdok jabani aina ina baga tani aduga critically sharing ina bagi keno shi khara hajik phau wala ane khalli ei just example khara bijini kejiga Bangladesh ta jo bas bichar hai na group lei moi promito quote unquote promito standard language ki mane baire moi na iriba language se hocche ancholic kimba mane khati bangla na khona nanan dhoroner form da dialect iri aduga mogi iriba language to ki jo critic ei tamni ei na ta mogi language to iriba language to amar ei personally I feel that is not also inclusive among all the people can't connect aduga akhugi medilon da show adumba format ta inaba khara di jari aina ubada chingkhida gi pebet ki penagi magi sharing gi larik ta adugi khara influence le yana haningi ekdom hocche keno lai trabashu এবং chingkhida gi adugi pebet ki pena larik ki representation do magna use toriba akoina sijanariba day to day sijanariba language ta iba sharing me ami do adugi importance khara le yana khali aina haningi je akoina iriba phongdok to riba language se ashi standard oide haina section na leitana akoina ngamba language tu ga phongdok pa mathau tai natradi hajiki je form da akoina leiriba form ji ge ate mamang lo chat pa ja ra na khali recognize chorcha to batai mane every language ki advancement da about chaput ka ba improvement da ashi chorcha je jam to batai ngang bai marat chu je kur format ta akoina haji khara kana to lei ri je kai hai ta akoi छोटो feeling ma akoi lei je weak feeling ma lei low inferiority feelings inferiority ekta complex ma lei jai tini idori ba mane language ga mina kari mane khangani ai je adu khanna na ko ithok ba je mathau ta ya ne kale ama shu aina hiding je kana jo high re haji akoi gi naharo nyam lei various discipline da like tamak ba anthropology lei re sociology lei re english lei re art culture da charukala tamak ko myam lei re aina hiding je se akoi discipline myam shi gai akoi naharo myam shi input tholak ba tai critical thinking e tholak ba tai
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯛꯁꯅꯔꯤꯗ ꯃane ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ vocabulary ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯏꯔꯒꯗ ꯖꯥꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯗꯨꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯒ interaction oibe mathu tai about se sigiga ekta critical ekta negotiation da chatpe mathu tai na khalli so aina haiding ji de hajiki akhoi gi projanmo da thoklei ba akhoi gi generation thoklei ba different universities tegi different institute tegi pass tawrpa miyambu asiga maki contribution mathu tai it can be academic it can be mane literature it can be art form nanan dharan form da initiative khara ga joy ei panjage hajiki matam siga initiative khara jo ore blogging Monika na channing se blogging gi new media gi flourishment ga sathe sathe mane blogging gi cholche bari rabani na emon onekei akhoi ure jara kina hocche mi ateida maki representation do akhi Manipuri culture Manipuri art Manipuri fee Manipuri amu adugi representation madi moi freely tawre yarki amasung hajik khara khara kaino da su unare je Manipuri londa ishaina ba session tawba chingkida gi junjai session aina ba legi do ei asum ba initiative sing gi ai appreciate tawri adu initiative appreciate tawra makha da su critically adugi critic oibasu mathu tai adugadi prothomboto aina khanbaji initially asumba initiative si aro yam tawba mathu tai ana khali ebong শুধুমাত্র কাইরো জানাতে আর লিটারেচার দা শুধু নাতে এবং different format different form of kaino da literature and arts and academia da su akoi language gi kaino tawba mathu tai ana khali to adugai na hangni gi ngasagi language ta puthorak pa taragadi you need to know natra koi language siga koi Bangladesh ta lai ba Bangladesh ngang lai ba lon siga gi art form da puthorak pa jai aduga naina ba natra ga na koi phajana prose ma godo aina hala sen prose ma natra ga na kaino ma oina kai hatare any research mo natra so icham chamba wahi ma da icham chamba kaino ma da subject ma da phajana ta mayek sing ithro pa ta language tu gi matakta isagi kaino mo changya kai hatare na dokholai na harise right maduda akoi gi skill ma changa that's a skill base adugi skill lu kamaina purak pa jai how we need to get that skill right aina khanbadi mane ai personal experience te aina bangla da ji khara iri ba bangla lon da khara iri ba bangla lon da ai normally jekuno language tani jekuno language da firstly kanama how ibangam de they have to put some effort and work on that language and they have to understand the forms and how to write in that way and they have to read something in that language too so aina hairi jiti aina haijani majidi metilon da a flourishment je ogada borati metil language ibadi mathu tai aduga mane sathe sathe pabagi ju mathu tai ai pabagi ju mathu tai kari gino aibada akoina language mane line mai ibada su maki structure ma ju follow to mathu tai we don't need to follow that mane literature form do mane wholly কিন্তু হচ্ছে এখন নরমালি বেসিক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি তামকতা শু আদু পাবাগি কালচার যে পাবাগি হচ্ছে প্র্যাকটিসে মাথা তাই না খালি so that's the major question that's the aduna na Monika da so ina lakyan ngi se nasagi vlogging to ba ko social media da natraga you know the can on overall that's the great habit great initiative ko gi can show na chare ba language can ko kai gauri any community organization ki meeting the annual convocation natraga na convention the can sing si da generally ko any kind of event things or formal event things now they're conducting Manipuri khar chore su la su the same way as koi Kameshwar hai koi ining ba loin Bengali ta makna we are feel more comfortable with Bengali that's natural adu ra su ngasai gi imalon mane mitelon na igi hai na khallagadi mitelon pa bagi
natra mitiron ngang ba ngasagi Monika na de ima pamung ngang me you will learn na la ngang na hujik nang khajik Bengali ya la su majina ngang ngami ba ngang bagi can you feel comfortable feel to we ba te imana bi sing ngang na ra su so same adumana irapa parakpa matam da su ngang na ba tawri ngang na ri ba practice tawri to mana iba pa bagi practice ma leitragadi adugi kano si su iba ngamo natra so aduga Monika ta ina lai hojiki na harwal gi manung da yes they are doing some kind of long iba pa bagi kano si kayam lei ba natra adugi kano si hojik available in lei tri hadi jarako you can get in from the website the changa gadi you can read from Manipur da phong ba che phong sing du su ko jum pa ba ngam EB1 natra ba koi kano sing da phong ba kano sing du su koi pa ba ngami kay hatare any discipline there any kano da if you want to really want to read from start kay hate novel war su wari macha bor su film di loin jeng ne Manipur film ai khan ba loin jeng na ram na khali one or two sei sim tane andak ta kano daga koi any Manipur da gila pa to moi silpi sing loin khang ne song singer sing kano I see that they are popularity of Bangladesh film lab that means still koi Manipur gi koi kano gi oina cultural kano de sum pa mi plus o yisu mayam tane but like pa khot pa si khra wat na so asige se nang view karin je pa ba I ba adu ga loina practice ki kano se wat li haina khan ba na tagana asi khara hena ta honing bra kamain taw Monika এই perspective থেকে দি হচ্ছে শেষে ওয়াটলি হানা খালি ওয়াট পাশে এই মানে এঙ্গন্দেই হৌরানা আমি এই হচ্ছে যে বুক পার্সনাতেই হানো সহায়রে বাট মেতেই বাংলা গিমেক না মেতেই পাবা হে বাসু আশিশু স্কিল আমানি আশিশে কামেশনা সহায়রে আশিশে হচ্ছে এই হানা পারামি হুজিক হচ্ছে মানে মাতামশু লেইতাবাদুগা হচ্ছে পাবাগি এই টেন্ডেন্সি হায়রয় বা মাতাম দুশো হচ্ছে আদুগা জামনা opportunity yeah there is a challenge হুজিক শু লাখ মানে লাখ কেজি আর কি তো দেখা যায় যে হুজিককে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা হচ্ছে বিভিন্ন কাহিনী প্রোগ্রাম গা তারা শু হচ্ছে এই ইয়াওবাগাঙ্গাম দাদুক জামনা তো আই থিংক মানে ডিজিটালাইজেশন দিয়ে লেইরে এটা ছাড়া মানে ডিজিটাল কন্টেন্ট লেইরে এটা ছাড়াও আগে মানে এই না খানবাদা হচ্ছে হুজিকি মানে কি হয় মানে সাহিত্য চর্চা বা হচ্ছে লারিক পাবাদুসু হচ্ছে যে ওই যে সোহেল ভাইনা সহায় হে হ্যাঁ সোহেল ভাইনা সহায় হে যে ওই যে রিটেন ফর্ম লেটার দি হচ্ছে যে দুগি মানে এক্সটেনশন তো আরো হেন না ত্বরান্বিত হবে হাইবত আর কি আদুগি প্র্যাকটিসে আমার মতে হুজিকি জেনারেশন একদম নাহারল হরেই সিংসিগা আমি একটু কম দেখি এটা হচ্ছে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ বাট হচ্ছে ইন রিয়ালিটি দেখারি ওরে বা ইয়াদু অ্যাকচুয়ালি খান্দেই তো সেই ক্ষেত্রে মানে এই হাইগে নিয়ে যে হানা সহায়রে যে শেষে এগি ইমালন হায়রো বা যে কোনো কিছু ইমালন মানে ব্যাপারটা নাতে কোনো একটা বিষয় প্রিজার্ভ তোগে হায়রা দি দুই দশে মাসাদাগি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আদুগি ফিল্ডও লাগপা লাগেনি আদু ফিল্ডও লাগতে practice তো বম চাঙ্গা বা yeah not only interest but also practice yeah আই থিংক হচ্ছে যে আদুই হচ্ছে মেইনলি আমার কাছে মনে হয় যে কই কি ইমালন হায়রো বা যা কিছু আদুগি প্রিজার্ভেশন বা এক্সটেনশন দে যারা নিংটা দি আমার কাছে মনে হয় যে হান ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট তো হন বা ইন্টারেস্ট তো ক্রিয়েট তো হলা দি লারিক পা বাগে আমার দশু ইন্টারেস্ট তো ক্রিয়েট তো হলা দি আই থিংক হিসে মানে আরোগা ডেভেলপড অর্গানি তো এনিওয়ে একটা কাজ করা যায় কই লোশলাপা কই কেনো সিঙ্গি লাস্ট কনক্লুশন রিমার্ক লানি থ্যাংক ইউ অল কই ngasi কই সিদেশিদা জেংবিরি বা মায়াম বাংলাদেশ আসাম ত্রিপুরা amsung Manipurdagi oja mayam jengbiri amsung koi commencing koi tajare Tripura oja L Biramongol jengbiri amsung comment phajarba comment pipidai adugadi Sajjad bhai Bhanuwastagi Kamalgonj Bangladesh tagi oja Thokchom Chandramani Manipurdagi yam thagat pidai adedi Muhammad Kamal Hussein kanode koi Bhanuwastagi Kamalgonj Sajjad bhai leire oja Sanaton Hamom jengjari thagat pidai adedi Irom Joy Chandra koi Manipurdagi asumana koi mafam kya dagi haitar koi kanodagi Moirang Them Nagindra Impal dagi jengbiri and haibiri oja samat yengi so there's other lot of comments ai matam si likpa na mayam ki comments sing ron putok cha bangam jadre waro binu akoi losela ko na Sohel just kind conclusion remark oina koi ngasi gi very short pung 140 akoi
divide tawrga de mi amane minute nifu phau 30-40 minutes phau ngang ba ngam de haiba jai so anyway adu oraga su ko mathang da atei su hena akoi isa gi maigai dagi isa gi mane because everyone akoi leiri ba makoi ahum mari mak si loina organization singa joritori natra joritori actively were involved with some kind of student union or natraga social organization or natraga professional organization or namak jorito oidi not only akoi Bengali mainstream nataba akoi Manipuri gi oiba organization jorito oidi akoi connecting were involved asigei sigasu akoi na kari haiba jai makoi sing su kari pandam haide ki pai kari mawong da makoi interest oina kari tawba jai amasung overall students sing maruina ngasi na haron jenga ba de mama pa oiba sing kari haining ba adu su mayam thambiramu aduga akoi isa gi su akoi asi tawni ha ba kari if you have any promise or any commitment then you can also ngasi dagi na traga su akoi mathang dagi da koi asi tawjani ga pam imalon chakot na ba ma de jede koi isa gi loan so matri bhasha de isa gi loan chakot na ba hona da amar dik theke ami kote chai ba koi state level ba Kameshwar jehetu mapan lamda mapan aide koi Dhaka da lerga intellectual circle da leibarina ba koi gi menu se kari influence taroga policy making jara bises kore kano da leri site policy making da leibani ko koi kano sing intellectual sing ma koi gi menu da je oi jinis ta jodi mo koi gi kok ta haiter mo gi thop da pusla pangam magadi policy da su chei soidan la kan state level da su to asigi matang su kari haning ba just conclusion remark wana kaji thamu koi shwel da yan hawrasi जो किचु conclusion remark ade din ang nasagi commitment and the organizational activities tawriba ade din haron sing kanu sing leba overall what do you want to say thank you thagachari oja aduga karishida shi khoi ahambada aina khangbada de shi khoi gi environment ama create tawba mathau tai khoi generation sho ison khoi gi upcoming next generation gi damak tashu adu primary mama मागी फैमिली दे हो ना क्रिटिकल लेवल हाउ द सेगी करी लिगेसी से माइको थंबे मत होता है तो लिगेसी से लेहोदर से कमाइन नो सेगी एनवायरनमेंट से इको क्रिएट तो हो बता एनवायरनमेंट क्रिएट तो बता रही इको द इमालोन की नुंसी बसे मा इको इंगांग सिंग द पीबे मत होता है मो इमालोल से इको ना ngang थोक पदा इको ना इमालोल से प्रिजर्व तो बेदा मक्ता कॉन्शियसली दी प्रिजर्व तो उधर से मोहि चाहिए मायामा मो एरगनी दुगो मोहि मसादा महोना केरी तो उधर से कमतम दनो इकोना सीगी लैंग्वेज सिबु इकोना इनफेयर नते इकोई सी इजी होइना इकोई प्रैक्टिस तो बसी इकोई तौबे मथौता है इकोई की बांग्ला की इकाई खुमनबा तबचाना थम्मेगा अदुदि इकोई दि हाइतबे याद्रिमी बांग्लादेश तला इफ्तारदि बा इंग्लिश हाइतबे यारिमी इकोना जॉब मार्केट ता इकोई जसादशु इकोई रिसर्च तला इफ्तारशु लिटरेचर तला इफ्तारशु ग्लोब तला इफ्तारशु अदो इकोई इंगांग ओइबदगी इकोई सिगी एनवायरनमेंट अमा क्रिएट तो भी बताए जे इकोई मदुदा इकोई स्टेट की जमन दाइलै इकोई ईशा की एक्टिविज्म की दाइलै इकोई ईशा की प्रैक्टिस की दाइलै इकोई ईशा की एनवायरनमेंट एंश्योर तो बे दाइलै अशी प्राइमरी दगी फैमिली दगी क्रिटिकल अशा करी कामेश्वर हाय गुमना क्रिटिकल करी फाउदा मदुदा इकोई हुंजिक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की मतुंगिना इकोई हुंजिक ब्लॉग वीडियो लॉग रखशु तौबा जसाशु इंगांग सिना जसाम तौबा कांदा बांग्लादा त मोहन तौरिसी करिगिनो ति मोहगी कॉम्प्लेक्स तमा मोहित मसातु द यावरदननी तिगी कॉम्प्लेक्स सिमा लैतनबा अदुगी एनवायरनमेंट तुमा एंश्योर तो उपतारदी इको इसा मी लिएगशु इकोना पुलपना तिबु इंक्लूसिवली इको कलेक्टिवली एज ए होल तिबु इकोना कॉन्फिडेंटली इकोना लीगेसी होना थंबतारगदी सिगी मेसेज सी गवर्नमेंट दच्चसु चकनी गवर्नमेंट जथेष्ट पॉजिटिव निशी मतंगदा गवर्नमेंट इकोगी इंटरनेशनली शु इकोगी बांग्ला की कारण ना इको बांग्ला लैंग्वेज की कारण ना इको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सी 21 फेब्रुआरी और में अदुगी स्पिरिट टू बो इकोगी तपचाना थंबता रेगदी इकोई अचोब लैंग्वेज की मतुंग थंगनना पैरेलल वे द इकोगी इसा की लैंग्वेज सिबु हिंखनबै दमक्ता इकोगी एक्टिविज्म शो हाइसनो इको एजुकेशन शो हाइसनो करिना हाइबगुमना इको क्रिटिकल थिंकिंग द शो हाइसनो इको इसादा कोनो धरनेर इको नो इनफेरिटी इको फील तो बेयारो एबं नहा माइबु तो होल बेयारो तिगी एनवायरनमेंट सेमा इकोना थंबंग मेगदी हायंग इको मसी दगी इकोना तौरंबा थौरांगसिगी इकोना करिसिगी इकोना सुपिकना होरकपा पोतसी तिबु इको मपुंग फाना मतममदा इकोना उद्रेगसु इको फ्यूचर जनरेशन ना उबंगंबा
adugu environment si koi nishchit tobai da makta isa ki personal ikoi ki family social ikoi ki regional ikoi jesa level da contribution si nishchit tobai consciousness amshu masi matang da spread tobai jata ikoi khar tana sigi matakta ikona kari tawrage yaro sibu idi language si di ikoi khargi matter nate language si di ikoi japoi ba ingang si do 0 year dagi ikoi gi chama year lai follow maki be parne ado si kisi consciousness nama create to batai adu mana sida environment ma ikoi thamam batai jete legacy hoina sigi pochi le hoba ikoi gi jesa language manipuri language tanate ikoi dei hoina likpa mi gi language lai rim moy gi du mang ki dore achoba language ki manakta adu bi preserve to beda makta ikoi na sigi environment create to batai isa gi responsibility si chapcha na isa gi hoina si thambang megadi ikoi language si kadungai da sumango yana si aki thajaba chetan. Okay. Thank you, Suhail. And then the Kameshwar. Unmute. Suhail hoina yama hai gre ei adu repeat ta oroi ei just shortly kichu khara haiyage hajik tawriba initiative me age ei appreciate tawri akoi nahal me amna tholakna hajik metilomda tawriba mane initiative me am lawri baje ase appreciate tawri continue to mathau tai hana khalli ei amashung aina haigi tuni hana shu akoi bibhinno form da literary form hoy bajai art form hoy bajai natraga bibhinno academia gi different sector ba discipline da akoi gi loan amashung jati gi wakhal amashung unique wakhal ma puthokpagi mathau tai hana khalli adubu khara khanna mathau tai hana khalli shine haning badi myam ga ken to na aina aigi personal initiative ba personal commitment haiga da ken la di সমালোচনা তো বসে লাই আদুকা নিজে না তওবা বসে খালি দুই আনে খালি আদুয়ার সয়না হায়ার দুনি এজিক কি written format তো ওখানে লিটারেচার তো ওখানে সাদা जो खरा critical thinking की जगह दा gap में ले दी बसे void में ले दी बसे एगी interest point दिशिनी I will try my best to give my effort to put some solid thing there okay তো এই না যে কি কেন তো সেই নানান ধরনের হচ্ছে খারাপ পাজাবানি না আদৌ কি বিভিন্ন স্কুল কি থিংকিং ক্রিটিক্যাল স্কুল লাইক মি আপনি আদুগা মেতে কি হাজে মেতে মন্দা তৌরিবা চর্চা বা কিংবা এটা জাতি বুজেং বাকি মিটিং দো আদুগু খারা রিভিউ তো বা আমসুং ক্রিটিক তো বাকি ইন্টারেস্ট mai কি লে adu aina kena to le rabdi adu ai pigani haina Okay. Welcome. Shoidena no monte no madugi my papa oigani adu hotnari banina adugi thajaba thammi. So next Monika. Just conclusion remark and koi mayam koi yengbi by mind on adedi halaman naharon lady angang maruina koi notun projon bhaja new generation amadi koi imana bising kari hainingi adu loina kari to bayai. Isagi magi tagisu. Okay. ইমালন ngakpagidamata je person sing thabak toriba sing arki seta administrative level hok othoba seta root level hok moi punamak koi thagachari and there is no enough actually so engondagi hoba new generation horekpa aro naharol sing moi punamak koi man attention sikto gani okhoigi participation hai okhoigi participation aro joralo bhabe adubu kay hani ate jo khara phajana khara hena to hanba arju khara phajana phohan ba so I think akoi masana khangna akoi initiative loradi akoi gi imalon hairo ba imalon she hoche akoi aru shu develop to bangam ashena thajai engonda bi hoba ei naharul boy request to jari. Okay, so that's all. Koi ngasigi oina matam chu sang he 1 hour 48 2 hours father the hours father da amuka chu hanna akoi ngasigi event asida saruk yariba na guest oina hajaru da hara na yarakpa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯁꯨ ꯁꯛ ꯃꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ Humayun Reza Suhel Khoirom Kameshwar Monika Sinha mayam punamakpu aduga loina yengbiriba akhoi audience pusu oina thagachari ngasai soina hajakibaduni akhoi thawalgi manungda akhoi mitei longi chorcha se khara watli mayam na haine adu tasengmani watli makoi masa masa nasu kai hatare they agree makoi ju aya balai je makoi gi hotnariba makoi kan tawse khara wali adu ragasu asigi positive haibu tungda asigi consciousness interest ti lae aduga loina thabak to oina su ngasagi social media da bu oiro digital kano da platform da bu oiro aduga loina meeting adedi ama koi gi lai e ba hau da su te su hene khalakani irakani haiba gi thaja ba thammi so achimak su oisanu ti haiga Bangladesh ta leiriba Manipuri sing masing likcharaga su masi phauda Manipuri lon ngangna akhoi naharol singi manungda su leiri Manipuri lon ngangi Manipuri lon da iba pa ba khara walaga su masigi kano si leiri amasung mathang asi hengalakani haiba gi thaja ba thammi loina mathangda organization sing sina atei su hena kangkhalan naba akhoi Manipuri lon imalon ji practice tawba imalon ji charcha tawba da khara hena kangkhalak naba hamba aduga loina Bangladesh ta leiriba atei lon masa sing ga su akhoi punna platform da pullaga Bangladesh ki government amadi intellectual sing gi manungda akhoi change ama puraknaba asima honasi mai masa gi mai dagi not only Kameshwar khaktan hotna jaro Monika khaktan hotna jaro Humayun Reza Suhel khaktan hotna jaro akhoi puna wangna mayam hotna raga akhoi Bangladesh ta masing lik leiraga su akhoi lon da akhoi acho product hatara akhoi critical point of view dagi agi wareng sereng puthokpata natana akhoi jaraba lai ta thulakani haibagi thajaba thammi aduga loinana naharon sing manungdagi hotna reiba lai laisu takpi bui keno si asisu yamna thagadingai ni mayam su thagachari asi haraga akhoi mayam bu khuramjaraga ngasigi keno si losanjare thank you all Thank you. Thank you. thank you